Mamapuile ututupe ole faina Sila sila nele tauti ama Wale atu atupe ile fana Oyawe wa malili utoa Wangausia upe maotawa Uwatulolo loto oto Talo faela ufue wasolo Wanga pepe mayo aina Le amatata wala marila Wala foya ne yuluki malae Uwatulia fo ile tuluki kare Uwa malipela utuibe ebe Kata lipesa fa apele pele Lopse uwalelea Walilo watuile bao uwalea Ifana uwepele ilo uwanganga Auleto ovaene ila pela utoka Talosia ia mama onimana Aya unipasao la tato neifolanga Alue malelei safaya ematua Teumiro fatuma ia kaimata masa Teumimata ikinuma malefa atua Olele asili waya itato meatua Talita utole kasio malolo Ulele atua ilona fina malo Obo ngapa alupe na umati Peana tuma ua olelani Nikalo afi aisio na bao Emana tua pea oto sao Ewina lilo ile baai Ongalue ngaita utalamai Otene fomalelo toa malie Oso otaya osio mfale Eigale tulima penina Ayotele mafata ulimaina Momulia ina au ifongaa Malire pamba inalangana Letaiana na etumani Uamalie kule wafafetai Ifani
Si forma tako fie o le fionga ngā fatasi fui mono le ala I tango moa silia anai utai. Ia male fatunga le nā male pese ua fata oto nei panga ti o le tautianga. Ai anu wafai upu mana nei o le nei pese ai fasifo ai le fai upu fai ufu mai ai o le mea sili ua ia I tātou le atua. Oh my good boy. Ia, sia ua lofa tā lofa. Malo le folau, malo le langi e mama, malo le soifua manuia. O a mai oe sa moa le pele, lau sa moa matalasi. O a mai oe le nei fiafi. Ia, mana ia fo i le fatunga, le fionga i le ngā fatasi, le fionga i le tamaita I pese. Foi maono, po le fionga fo i le whaaloa longa ia le ala I tango moa. Zilia. E fai ma fa manatu. Ioi. Awa o a fe soua ina, o a fe numia inga o le soifuanga, o lo ave yuta, ave itai, o runga, o lalo, o matu, ma saute se sifo ma sasai. A o le mea taulia, ia te ita tau pea le atua. Ioi. Ia, ila fa saunga la o ao ma le atu folasa. Ia, e mese foi ia Samoa o le atunu tofia. Ia e mese foi o tatou si whaafuata whioi o le tala le lei. O te whaatalo whaatua ila i le nei taimi. Ina ua savarivari atu le vai o le watia matou I New Zealand nei. I le se furu ma le 8 minuti ua te nei lei tu lai wha mana tua. O lea ua matou taimi whaatasi ma Samoa. Ona o lea ua ti I ruma le vai o le matou daylight savings ia matou amata mai lea sona nafi. I leo naso mua la le nei o ke topa. Welcome, welcome, welcome October. O ke topa o le fesi lea o le tausanga. Pea tatou tala noa I talonga la kapi. O le first 5-8 lea. O le numera se fulu lea o masina whaatulanga ina o le tausanga lo noinga. O le ua tatou o I le whaatau moava. Aioe. O le ua tatou I le whaatawhiti. O le nei tausanga malona sa valinga. Aioe. Awalanga toe lua masina. Ia ono tatou whaatou whaloa lea ia lua o lua lima. Po o luafe lua se furu ma le lima. Ai o tatou tapena masapa Itali e whaafeiloa I luafe lua se furu ma le ono. Ia au tatou tu vai ai la I le asore nei. Ui. O le hafoi se me manga kuela so mua o ke topa. O le hafoi tatou ma le o hafe foi la so le ka o le so kau fasisi. O ia penisu. Ia o le ui. O le ala whakua kako o ke topa awa umaru kamiki aisi. Ia wala ngā tatou tala noa ia o ke topa tu so tatou tala noa I le masina o le loto maiti. Ia ai whaatalo whaatua I asiata I le nei teimi o le afiafi ma lo le soifua manuia. Ia langi ma o tau pa ia mo tau sa ma whainga. Ia e lea ufagaina se whaamitalanga vai. Wa o Samoa o le fue le velave. Le iai e au talanga tā. Ia e lea o iai se ata mai se whaafia poto, se whaafia ula vale o se whaila unga. Ia wa o lea tunu utofia. Ma lo lea tiu te foi ma faiva o ngā luenga sa fita I tunga iai. Lo tātou watunu I so o lava se tafa o le nei ke lope. Ma lo le ngā lulue Samoa. Ma lo le whaatoa. Tapua inga tātou wa whawhianga inga taulangi. Ia ma se foi o le pai ma malu o ngā luenga le tua pelenise. Ioe. Ia o ila tau foi o le ngā lulua I ngā luenga fita I le whaingo fie tau alangaina o le Salamo. E le whaingo fie le mere o kau alangaina o le Salamo. Ai wa umana tuai la walanga I olo I vaenga ia. Pio I kakalai, pio I o le icebreaker lea o le porokalame. E olo atau te whaatalo whaloi whioi o le tala le lei. Ia amatalo lea ona mana ia manatu malangona tupu. Ia whaafunga la I le whaalanginga le nei o nei o tātou whaafenga inga. O le whaalanginga lea o ke kau avakua.
o le whaalanginga lea, o le alangainga o le salamo, le ngā, alanga le salamo. Ia ai, o whaamata o tele na toi alangaina le salamo le nei taimi. Whaamaka o haisi mea ye alanga le ngai kaimi, o koe alanga le salamo. Wa ese ha mea wa alanga isi, e deu kere o whaiaku a mea o le a. Amu ia walanga o whaalanginga ia e tele na mafua mai a ona o mea na sila ile atunu uma muri tai. E pei o whaiva ia. Alanga sala mo a walanga e pei a tatou talanoa le mission na Yesu ke riso le fonga ele. O le alanga ina o le manu malo po le sala mo. Papatiso tangata. Uma le suafa o le tamale alo male nganga pa ia. Whaatua tua ma sala mo. Ea matausi polo inga. O le kele alanga o lona nau ta inga fo ia na apostolo ma e na whaua wina le tala le. O le alanga inga o le sala mo. E ala ngi kaimi. La se me o langa ngi kaimi. Pe wa ese le me wa kau alanga isi fo. Fai atu wai. O le ala fo ile pe wa mafua i ona tau fa feu wingo tangata. Pe wa kau feu wai ma pa ai ma wingo kangaka. Pei e tau solo mua mai nisi o whawhea ngā lele ala ngai ngore sara mo ai pei e tau whaatupule loto whiwhetei pi e whawhewheke inga ai ia ala tau members atu ai fwoi wow nei ona po fwoi wai vai wakauri hea sa ala ngare sara mo al mele wai inga le alanga it's me myself and I ia risi mea wa alanga le meole o le whetau wa i o lotu ta sile vaenga isi ro fa ngoa io o fe tau vai foi le fe kusi li mai ai se ai le hoi per tanga tai alanga sala mo ma make sure la le yo langa tanga to lana au lotu ya wa ta sile vaenga ya lau mai le loku fai mai pipe bash pipe debates ya al te talo la vaia ia mawhai ona manu malo ina maalanga le sala mo. Manu malo ni a nganga se tele. Ia mo le atua malo na fina ngalo. Ai sa oilisi ko inga. Awa o ngei mea umakau ke vevesi ai. E le ai masesi o currenty. Ia. Ara kalanga nisi ko inga. O ko inga. Waki inga karinga o ko inga vea ko nga whai mai fi inga unga o loku wari. Oso mai isi le ai. Ora makoloko loku sa. O so mai le ai ora makoloko loku sa. A lua ia fai fi nga. Le ai langa ia me le ai le se me le langa ko loko ia me ia ai re kari ko ngui me ia. O ko loko ia mama o ko loko fai le so le. Wa ki nga makari ngor ko inga. Ar ko inga la o ki fia ai le se me ai wo ve. Vai marcar ko inga. Vai. O me ia ko ke maro ai. Ele ai masesi o ka ko ua currency. Ioi. Ele ai masesi ua currency. Le ngai tasia le mea ele o iloa ele tangata. Ai na o le atua na te si le fia. Ai kasi le o le mea e piko sili nga lau kongi ai o ilumo le nufua wha masino le atua. O maa ngakunga o luluku. Ia. O mana tunga o loto. Awa fo ila langa pauanga o le me le loer kanga ka. O kere ropo a mea ke manga kunga koi moa. Po e mana tunatu e tau pule fa o se leanga ma se oti po le alava ia jau. E te le o sira fia fo ipo a mea o ke manga kunga koi moa e. Aina o le atua ua ia tau mai ia whailoa mai. Mea ua ia mana tunatu ai mo i kaku. Ea. Ara kusia Isaia. Famai, for I know the plans that I have for you. O lala e sila fia leleia e lea kua. O ngā maanga kunga mo kako. Po o ana fuafuanga. Walanga o plans, o mana tunatunga mau fuafuanga. Fatunga. E se mea ngo fai kai au kau fuafua kuape o kaipo uka. Ai famai la lea tua. For I know the plans I have for you. A plan to prosper
a plan for a better future, a plan to give you hope. Mai. O plans la le tua le au mai mo kako. Ele le yele lumanga. E yele fa moe nga sili. Ai e yai fo I male lau siu o le ola. Ia po le soifua fa fua leva. Mai. A o tatou. E le roe o po le almere ma fo fa wea. O ke le o ilo fo po le almere na te ma fo fa. No winga la sa esko ingor matunu. Ele ai masesi wa guarantee. Ya ingi fa inga loan. Lele vevesi mai loan. Lele vevesi mai. Vo inga sa ingi ele isa ingi fa mai si yo la sa ingi le fa mai si le ai ele isa ingi fa mai le si ke ingi o ke le va ai ia ka manga ko ngul me nga sai nga sa ingi ele loan va ai ka ko ye. Lo no winga e fa pena uma me tupu. La masesi of sure. Ai ole le la va o soifuanga. Lenga mai le fai loilo e le tu a Yesu. Ele le ya le vala au mai o lo matai. A o lo fa pena o na fai. Ele le ya le vala au mai asi wala vala wola o le a e oki. Ai le ya le vala au mai. Ala e fi nau warka maro ala e fi nau warko inga ioe. Fa maongi ia try your best e le so se lau pasenge ioe a fa tau nu o to finga le lotu fa tau nu o vala awina I lo ainga fa tau nu o vala awina I lo ngaluenga o community o ha uma tongi lau se furua I male ato toa tongi lau taulanga fai lau taulanga o ha uma fahenga uma iwe o me aia kau ke ngalu lue e ala ile tino e fa tino ai le tatou tautua maro tatou tari tonunga ai o mea ia ele lava ele lava fa mai a fionga le tua fa mai ina ne mita se tasi inga luenga ele lava no winga it's not enough alla ya wa manga kuwa ka va ya ko mo ka fai ka wa kurkus pa ia pe afa pe kukusaka kukus pa ia au te whaita ua tulutus pa ia e lua kusi e whakarikari mai mo kako. E lua kusi. Lono wingor soifuanga le nei. O mea uma e lua kusi lai wha mau mai ia kako. O le tusi mua langa lai wha mai karar kusi pa ia. Ona tatala lea o le tasi tusi. O le tusi mua o le kusi oa. O ngā luenga. Famai ona tatala lea ma le tasi tusi. O le kusi ka ua la lea. O le tusi o le ola. Ai le ka ua. Ele lei foi lo fou tua tu nei mea wa afai foi kire o loko kire o fai ka kusi pa ia. Avai foi wa pisi ele o lava so temi. Mana ia foi na ia tama I fa soia. E fa Sofia mo nga luanga fa io fa malo si ai oi. E lua kusi e uma fa ka li mai morkai mor fa masingonga. Kusi mo kusi o le ola o yo tusi o ngaruenga ka umer kusi pa ia fa linga ioe a su e akula ia o au ngaruenga sa e alo failea sa e aruf so angilea o au ngaruenga sa e ai sa e lau vale sa e io walanga ke fa pengi singa on fa shokanga me kekele me nga ai alo ko mumu ale ale tu lango to mumu foi lele oe ai ar ku lango ai ka wa fe ku ronga kanga kai lo fale ki are wa runga nga me ai ki ngar ve vela ala nga ioi fakwa umanga nga na fa ve vela mai ko we ala ai kofu ko marka ki are ko kofu ko ngol pusa isa mai mau aru lau pawa aru vale le pawa me ai ono lo ai ule ko ku e nga me nga ruenga uma me nga sa e fai ai susu e lo male kasi kusi ai fai mai o le tusi o le ola kusi ka walanga mai ki wakile ka ko ngor kusi o ngadu nga ai saunga ele la vala ngor kalanga ina ne mita se tasi ele o ngadu nga ia mika se kasi o nga fa pe o ele kire nga ka wofo afu ile le me ale kalisia ko rupua au ke faia
A o lai ke whaia o ngole vainga. Aia o i ke uasau. Me disi vai whea. Aia o i ke uasau. E aru le pua ai leo lai le kusi o leo lai le aru. Ai lo fia o fofo ke keli. Ai le o whaia mai le anganga le lei. E te whainua i risi e kakai whabenga. Anga whaia o kau ngare kalesia. Whaalongolongo asi aula. Whaalongolongo a whapeo. O lai fia kau ka vale a ingao. O tiene fa. Ia mai whaalongolongo. Pra me o foi. Anga whaalongo kua. Oso mai ia ko o tiene fa. Ia o mako e whaia le au ole. Mako e whaia le au ole kako wa karinga malo. E rua po kele ia la mai. Ia nga umafa mai e rua po o le argi me kai whaia. Kia wha mai. Ia ua mga kufo ngai a inga e le so nga ngofo fo ila inga ngai o Carol. E le ngofo vale fo Carol malako a inga. Melea. E rua mako povi. E rua mako povi. Whakore soi fuanga. Piwa whaka ua fonga. Ai ia le lei ona whai mai le loto sao. Ioi. Ai ua le whaia onga o lou loto wha maua lunga. Lea ngai te manatu ia vai uma mai le ka le sia o le ala poa. E awhare vai. Ia. Mai lai ke ua uma e ngai sau le whai ungo sia kako wamio. Sodi. Ola so ingoa lai sau kusio ngaru e ngai sau le kusio le ola lai makamba lai ola mai povi. Lai sa ke ia e sau le povi e le ola wawari ai o ki fasa or kakarenga whaiar ka ufo. Mea vatu yo au tafa. Mioi. O le ale mea ua mawhai fai. O le ale mea ua mawhai fai. Mangua. Mafua angale na leina ese ia le vava ia Yesu foa I fo ie. Foa ia kanga kamau oa. Mare foa ia tina lena foa I. Ko e pauanga ore au sidiva. Fesili rola ia lenga fesili rola le au aunga. Ile makai. Ai se awa e whamai e siri wanga fesili o feo foa ia o foa I la po argang kamau mea po foa ia finge lenga laku nga o sidiva. E whamai kala Yesu ane makai. E siri aku nga kadia le foa ilea la ikiki. Ore kele lau kako kau ke ave se ea mea lea. No, this is my fasoa. Ore kele o kako kau ke ave se ea mea lea. Ma fai ma alofanga o lou fai mea la ikiki. Ia. Lenga fo yung isila alofanga ya le mea lea fa mai foa inga le ngang fa mai ele ore me kele ore mea la ikiki e fai mai le loko. Yes, ore ki e fai mai le loko. Ai ei la fa ali lo lilo ikua. E ei fa ali lo lilo ngai kua. Yes, e o foa I uma e fai mai le loko. A foi ale lei peleanga. A e fai uma mai le loko. E lei se foa e fai mai le loko. O isi foa e fai mai kalinga. Pe o isi foa. Lei e sau uma le loko. Leanga o le loko e mwhai ngwha ole ole. A e ei le wha ali lo lilo kele ngai kua o le foa I lea. O le foa I lea ki ngā lea. That's all she has. Pauanga. Le lava ko vai e kakikia mai au modi e uruma. Le lava ko lau whakaikainga. Kasire modi. Ngai e o te teia e ringe fia whai kako demonstration whale anganga. Kasire modi. Ma le lua modi. Now, a o modi uma. O kupe uma. Whakaikainga. A ua ruaku la. Ka ngoloa au lea le whawhingi. Foa I a koa modi le kasi. A ruaku le si whawhingi. Foa I le si modi e kasi. Ai ka hau file si mori kasi. Foa I whapenge ia ku yor foa I le ala eu. Ai ala kure so finge lea. Foa I umar mori lea. Warei se mea. Ale ure si mori kasi o nga fisiri la ia o le au aunga. O feo foa I e siti. Kali Yesu. Por makai. Siri foa I le ure se mea. Onga o le alonga winga. O mea uma ia sa ia ke ia. Ave uma. Lea I ma se me o koe vai, empty. A o lea. Langa fo I nganga foa I le foa I lea. Langa fo I lai loa o lai heile me le kuai. A langa fai uma kuai le loko.
Sili lo le foa ia kangaka ua ave uma. Le ngor finga ngalo ngao le tua. Ia ave umo ka ko wola mo ia. Le lan ngaya le nga fai mai e fai ngo le ku e fua. Ioi. Nga pa wa le mea le o manga o le ku e vaku a ko mo ia. Se furu wa, se furu pasengi. A o le mea lai mana o ia tatou e vaku a koa moia. Ave o kako kaimi a koa. Ave o kako loko, ave o kako wola. Me voi lea lai ngo ule karikongu. Ia hauaia. Ea lai no ule teritonu ule. Tu ai ngā tangata voi wakoro whakaka i ngā. Ia wā uke le pese se team. Whakoala ue whakaika i ngā whapenga. O ke le pese se team ma ko loku yo ma ko yai fa ta o lotu fa olaina. A o tele yo ina e ma fainga e pese se team. Ai uma e ko e ko e pese se farkalap. No fa kai inga. A wo fo ina i ya fa ya fo ni loto mani ngangonis. O wa ya ma lo loto na o lo fo inga kar ko. La nga fo ila fa penga al finga lo letu. O ngi e o ngai ni. Ingi angi moris. Ya mana ya jelel tatou fa malo singi mangole fiafi. Ya malo le ono sai. Mana ya le fa tatou fa malo si. Ole fa malo e fia vatu mole tamaitai ia tiana e pati. Congratulations. Ole ulua i tamaitai Samoa le nei. Ua ia au siaina le nei matati a maa walunga. Ia i tamaitai matangata o le Pasifika. O le avea ai ma faa loa longa ma walunga i tūlanga faa le tūla fono po o le loia o se KC. Ia miskakupakpa King's Council. Miskakupakpa alo tiana e pati ma lo lava. Congratulations to New Zealand, Diana Epati, who has been announced as one of the 12 King's Council appointed by Attorney General, Honorable Judith Collins. Yeah, ole KC for Imale MP. She is the first woman of color to be given this prestigious title of Samoan heritage. Wow. Tiana specializes in complex, regulatory and serious criminal investigations with particular expertise in abuse. Wow. E makaukia. Congratulations, Tiana e pati e tu sa yole nei matadia e se loka mimika. Mimita luta lotu. Ia ile nei fo i sao ma walunga. Ia wa ia ile nei fo i alo ta mai ta i lo tatou watunu. Sa mo le ngoa sa mo marfai. Ese le mana ia. Ia o tamasa sa ola ia. King's Council. Finally fatu a o ia lea o se ta mai tai sa mo po o se Pasifika. Ia fatai ile tua wa o ia. Fatau no ina me uma. Tatou malolonga a foi mai. Fa feilo ai. Godfather le atua o le tatou GF o le Casey Tiana a GF ia o ke le lopo la Godfather por ke ofre tatou mararonga foi mai a vera ile Talofa lava o lo ingoa Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei i manurewa lo o langa atoa. O mātua lo tama na whaavaina le e whakasa i manurewa. Se o ina toi ina malo lo penisione, Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le folonga ai o lo soifua pea grandma le tina malo lo ya me Tipelu. O mātua lo tina twai wafau aleni masi ya aleni ia o mātua o mātua. Na fsasua ni mai lo uola whaaloalo, lo uola tautua, ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupai Tipelu mai sa taua i upolu. Ia matu valu maniwe o lo tina pelepe site Tipelu mai sa sina i savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to olima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au fau tua mo le itu malo o Manrewa, mo le Manrewa Action Team.
ia e talosaga atu ma le fa'aloalo ia langolango mai ma le matou fa'amoemoe auā le alo atu ma le palota i le masina o Setema ma Oketopa le tausaga nei. Faafetai lava soifua ma ia manuia. Soifua manuia ma langi ma. O loo ingoa o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa i nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whengaluenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Crispini Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Mili mai noa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. Au ase tau whaamama a venga, mo te saunga, o le pele a te oe. Whaafiso tai noa, matangi a mosa, i le mō pain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, a pusa maliu teo wina, i mamanu Pasifika. Whapea so se ata ma designs. E ata ngi ai lo latou soifua mātang o fie, ma le la le lei, au le lei. Whawhiso te iloa, matangi a mosa i le olu a tasi, walu o noiva, walu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Toi whatalo whatu le taliu mai o le porokalame malo longa le neivanga o le afiafi. E na ua savare vale atunu vale wati toi se furuma le tolu minu tala le tula e lima tale lima maua le tatou fiso o ta inga ia ma Samoa e le tamalo o le asasu mai foilunga ia le fionga le faipule o le sui mamalu o le minista langolango o talonga. Ia le tofa le tula fale li fiu le fionga ia bonifa al fionga ia faultani Bonifacio vasa pe atali tula e lima o ia foi o le prestene o le toa Samoa
au le pi le toa Samoa. O ma ia la kau ia mo nei ku pu ngai. Ia, ioi. Ai fataro fatu le taua. Ia, ile programa de vanga de fefio mai. Fa va lai o sunga ka programa ia mas foi fa fonga ma sila ma Samoa. Fa karo fa ku le nga fa ka ngai ku la le so le lo fo le tu ma fu kai. Ia, malo lava le on sai malo le ioi. Fatu doa i tu te mafai va le nei aso. Ia, ini o vai a lo so ver me ngai pe fa mangu ia ngalo roko. Ia fa fe le ola la au so le. Ai, ko la au e ko. O me le so le vai nga me io so o la ko ko ro fa le po. Ko solo ai. Ko solo ai ola. Oi la au ai di o yengi fa tio ni. Isi la kai ping fu maluanga ai ling maluanga. Wala nga ko nga ile o la ring o la nga ngai pe ka lau fa pe nga. Mo kamaring. Kakal ngo fo i ngi mo maluanga ka foi. La fa ka ngole o maluanga. Wa oi merenga ko o kan fo ngi fo le fa ko sin kan fo ngi me la kule. Mana tu e fa tanga ina. Sole or ko nga maluanga sole maka ukia a. Ka ukia sa mo. Wa kanga, wa fa. Mana tu ala wa likolai so ngo tu langa o le. O le fo o le soifo ma o le kanesa. Ia, fa nga me o baila au me fa penga. Ai ko fa de le la va ka fa ya ko ka fe ai mo ka ko ka. Ai se i pasi la ka vale, ave se sala ma yo le. Yo mo e fa ko nga molia fa ko nga apu o pea ai wa ko la ma ka mo. So ai la ngola ka o ngir vanga. A fa fo mai vanga o a mai ngonga wai le ka o vanga man wan. Ia. E ser ka ngora ka o ia al man wan. A le ala o a so yo to vai taimi. O a le ala ka unga sa ka o ka male. Ele ing mo longa ma ko. O ka male o no sulu. Awa fa ko kai mi fa ka ka mai er maki. Fa to nga ngana no ta fa longo ai. To do le fa ka pulu, o le fa ka pulu. E wa pi o menga o le pulu. O ka fa ronga o el maruanga ngi o sa ngi le. Ja, por kasiva fiku wongo mo mo. O ba ila fa ka mo wanga ko fa fangalo. Ko ka amakale ngalo ko ma fongi mo mo. Yo fa pe ho. Ia, fatu dai nano fatu ai wa ese uma o isi fa ingor makerida. Fa ko ingor ka fa ki fa. Ia o le ese ka wa ai se o ngor ka ki fa longo ka usolo. Ai nei te mita. El palungi. Ang la lo mo el palungi ya, ese el palungi. Ia, pakalolo. O mushroom. Ia. Que ofo ki ka fa fenga ula ngi. O mafuala fatu ona o atinu I fafopi o Amerika I isi skeki wai no skeki uma ia ua faatanga I nai ia e mana Las Vegas la so le whakau I pamu dairy fatu tate ala tu tau whakau saka pulu lole foi le ma ka ki kau pikifu rango isi pulu lole so le mix o mer ngari me ngau ki kere ngo ko vai aku I vasa wai kang fie tu I vasa fa kau o waru ro fa tau mai fa mai manga miangi ngai anga ka mai lole ka foi pingi lole momi foi le ki ala mo ko mi mo ku I vasa mai vai anga me fai pe ya mi fa ova anga yam piska ka ingo wai ka mi ma anga pulu lole ara fa ngai pulu nga kama me I ngai au ba ko kikiro kai ngai le fa pe fatongi lau maruanga au ba ko pingi lau au keisi mea ia fa pe atonu mo le foi mo herpo natural herpo foi ngai ele le herpo life o no kwara fa kau mai o ko kama ngai mai ke kangola mulamu e a fa pe o le orange o le ale ke kangwale la mulamu o la kua pingi mai kama ngau ke ko yonga lau pingi fa lau wesi le la o lo nge merenga ia sa fa ku ave va ku ia wa ale tu ai meia e le ma fainga ngofo le foi le ai le kiwa ferro el valua pom ko vala u
Me lo que wa mo ka wa sa ngi pa. Me le ka ba la ka ma ga le. La mo mo le ka mo. Iyo ya wala o ka 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 uma ya ngo sa fa ngo ai me nga fa mai ke au asi o mako vai ke misa mako ka uan me nga kiongi vai e ka ho vi fa mai o join pese join vo ngale mai ma ka manga kiongi ya o fa che so yese o e ke i ro e nga me so ko la ki ka ko va ve o mai que ko ko fa di ya ko ba sa la so mun budi le ka fiu ka wa ka ba le uri fi sa ka ba le que yo ka ko aquí ai o le fi o kwa i ka ma ro si lo mo ko pulu ia a vo ko fa ko ka ngala u ye fa mai o ha nge me asi va ku ai wala pi ka u man ko fa pa langi me ka u ro mangi ngor ko i fa ku tau sami on ngal pa me ya u va ku ia vai la ia ro wa va fer ka va le ro ka va ki su big you su le la o ma ro mai o escreva fa o me ngai fa mai o boys pa pero el boys and berry ya I don't know el boys para ko iba sa esa nga ka mo ya ia le na ai ro we na nga fo a version nga kausi nga kausa mi fo ia eu a caro foi mo ona foi mo muria ona foi muria di kia ya o ka ngoa ave va le wa ro ko foi le a wa fi ro no ka ku fai puru ya ke mi ka ko Las Vegas o fo mai foi le uso e kia asi me mangai lo le wa mangua o i me o hotel e karango ile le ala le pi ya o la kurua o fa kuzi o fa ku fa ko ro e nginga ya lo le fo ngale e last long le umio le so le fa singo mo ro makama kamanga le mo e ia o ka ngoro lu mai wa makama pepa vanga ko kongiro ia o sa wanga ke le ala men ku ya ku vas ia va ku ia o ele o kausi ia murianga arvo mo ia lu mai anai si me le que a ko le mo mo is o que foi me o cosa nga fu pa guardar me la nga fia ko o ya ngai o Las Vegas su en oro de ya malo la vale dai me te tari e fo e nga mo ya aka ya marka ai ka fiola e pe ana lu ai passi se pili ang usila e fa kanga de melia kanga kamanga le kamale ole marijuana vatu mane tua ona ola ua pasia fa so nga o se fo mararoina o lisi ngase e au nga yai ma fa nga yele melia o kama fo ilea o le mo vale ona mo vale sone awala ke fa se me no ngo winga e ki pe o ki fo ile ai o shava ile ki wo nga ka su engor media le tamba fo ile o mai maliu mai lili ia nga kai kusa ia o le mo ya ngara mo va vale ma kwa nga la le wori io to oma ka mo we ka kamera o Europa e o Europa dai le mo va vale e mo kaukala sa ya malola va ngo winga mo e mana tu le su e ngolo le ya fa malo tu le sa i vanga fo io le fefio na i me fo i te tali ai fa la lo ai lo le fie lo manga va ko le se me ayer ki nga fo ya awala nga yiri si me nga le ku jor ka por kala melia peno fa wa tele me wa tu por kala mele nei talu mai le la ku ai wo ye fale wo mu wai sele ya foi le na te po tai ele na wo muanga maka ka ya nga loi ola nga fala i pancake yo vai la tatu akere fo yo me nga mo wo kere un ali u fer fangi ai vai la tau fai au mai ngai runga e ki rongo fia la tangata sa fai mea ma o fai pe le vai le ka unga mai ngole so ngole le ngoa la le ngoa fa nga ka pe fai u ye le ro ngi ka mo ki alo se me dia ai le fa mai o le pakatu ya vo kamera fa ka mai me ga le
vai ka ko so le sa ngore vai ka so le o ya manga ku le la ko ya fa mo le weed le ai o le weed la si Amerika ka mo polar ngai fa ngoi ko nga maluana ngai le vale o California Medford kwa kende le meso ya na awangi fa yangi o mo ringi sila fa le nga le sa mo ya o tato ya ile ne fiafi misa fa ma sila tu te mi join ma ya le fionga le sui ma for fa pule por sui minister ya ai si ma tantala no adoi ya ile le fo ia fiafi itulanga ona me o lo tupu ya ole ama mo mua ile ishure wa lawa lunga malanga langa fingalo e tu sai lava le saini po le saini fa tu la fono pe fa le tu la fono ina ole saini le wa vevesi ai ono le loan lua se lau tolu suma le lima afe le sa fai sitasi o leo fa malo lo sunga ya vise silao ya o lo o moli ai ona ua whaonga se ai pe saini se ai ia le saini le sunga le malo leo si lia fo ia le fionga ia nai vani ia se ia minga singa update o tonga lea ia le tuva ia to le famtalanga lea ale tangata lea sa tapena ina le loan to mai ta e sofa ia Antonina le au mai lunga le Faberjania mo manatu oto atu or a deed for the loan signed by a private lawyer. Samoa National Provident Fund employee Antonina Lelesi Wao gave evidence and explained and clarified the process of preparing a loan application. She said, as the loan officer, she prepared all the paperwork for the loan application in question, then passed the file on to the legal team who deal with the guarantors and the deed. She also explained that the borrower has a choice of using the SNPF, which is the NUPIFA, lawyer to witness and sign, or a lawyer of their choice from the private sector to witness the guarantors signing the deed. Antonina confirmed that Silao's loan and guarantor was witnessed and signed by private lawyer Faimalo Matumua Matthew Lemisio before the Samoa Nupifa legal team, and that she did not see Nanai in the office to sign the deed. The case centers on Silao's $235,000 loan, which Nanai allegedly signed as one of the guarantors. End of quote. Ole mangingo ia Samoa manai tamama tina matua mata mufai mali atau fa Samoa tu le parkala fale tu futasi ya misa. Amata mufai oto tu le fa Samoa. Ole moli maulea al tamaita Yesua fa ya Antonina po Antonina le lesi wao. O ia sa tapenaina matu fatasia pepa mamea uma mole long. Nga uma loa nga ku whaakasi e kamaika ia Antonina tapenanga o le whainga o le loan. O na ave loa la ia lea i le vaenga o lo o ngafa ma le whainga o le whaare tū la whunoina. Lo ia nupifa. Lo ia le nupifa. O la kou la ia e wha maukuinga ma saingi mea uma. O aia inga fo ila o le whainga o loan ngei. E filifili le tangata lea e apala yaku. Leonga le loan. Visesio pe mawhai o ngai a whao ngā inga lo ia le nupi wha. E saingi langa loan. Pe a watu fo isa ngai a lo ia. E fili lava ia. O le mafuanga la lea na a watu ai loa e visesio or kangaka lea lea ngā whaia le loan. Le susunga i lea li i lo ia. O whai maa lo matu mua le misio lea koksisi la mai lea lo ia lea. Ai si kai lea lo ia.
e lo ia e fai mai anga sign o le blood o le gang. Yeah. Sign o le gang member i ngengi usila. Anyways, toi fo ila yo tatou le tusi. Ai tau te le fo ile tusi o visesio o foringa yo visesio. Ai le o koe leo visesio a o foringa i e kai minga roi fai le long. O le leo. Toi fo mai la i e le tatou tusi. Fai mai leo le wha matalanga a le tamaitai leo Antonina le fai ngaruenga nupi whasa fai le long. Ngaia va aia. Lo ia a le nupi wha. Ma le lo ia a visesio. Le sunga ia Matthew le misio po fai malo matumua. Sai ko kongu uma o le poku nga sengi ai. Ae nate le iwa ai ia nanai. Mana tua mai o nga ngai le a pialo ngai ngoi i. O ia o le wha maongia po le current toa. O le tangata lango e latu e wha maongia. Se long. Mana tua le mea lewe vesi ei Samoa. O le wake iwa pipi i le sengi anga ngai. Ai le iai le ngai i mele. Lai Afrika ngai. Lai malanga male a o a vea le fionga le sa fa pito ma pale mia. O le make kau mawhai e fa mangingo ak. Le anga o lea ua mori mau mai le tamaitai sai ko kongu. O le nupi fa sa faiar ngā ruenga. Longo winga o ngā ruenga a koa le a taua o Antonina Arki. Fa ko a hand over loa. Nga o ngā kasengi a le wari ia. O lea lai mori mau mai Antonina. E le iwa ai i ana nai vani i ko kongu o le ofisa i le kaimi lea nga kasaingi ei lo ia. A lea e sau le loan wa approve ua saingi mai ei na nai. Ole maka apu le kusa le wa kangi nga ngai le nga saingi sa fai ba e lua me ka ua. Ole saingi mo por consent. Ole whanga saingi nga e ka ua koe wa malia na nai le mele o fai. Ma le saingi o le deed. O le deed la. Kusa o se commitment fo lera ka ngaka lea. Nga ke konge loan le pe avinga nga ase ka konge loan lea. Pe a le ma fai ka ngaka lea fai le loan nga kongi. Mela nga lua le ka ua. O le langa, o le me maali le ka mai ka wakori asiaka. O le nga ave le kenge lea nga fai ya pepa le loan. Ya visesio a pe manga ala ko sengi me lu mo lo ye per susang lo alo le le su e langa lo ya ba mai le misio fa a kongla ngale nga fa senginga a le misio la lenga sa ye sengi I lu mo lo ya o le la ile le ka pule hale ke la va en nai nga ke senginga ma se me le ma se me nga senginga mai le ngi sengi o mele ma ofo kere o kakare le misio o me mo o le nga wako ia visesio ia le misio e sengi mele lumo o le misio la langa lo le lava le misio ele o ngai le sengi ai ko sa le misio alu sengi pepelo lumo lo ia no pifa kusa lo fa mangi le nga ba sengi nai wa ka mo kusalo sengi misio langa ba il sengi na nai le wa sa mo ngai ala lo le la bele misio ele sengi na nai leng sa mo o le mela le o te fo ai le case le mo ele oku la o te lo vai tu la ile misio fai mo mori mau le mele ya la mo mau le pelo faku e ka kau fo yo nga koso ko la ko fai ala tu e fai sana mori mau kasi le ka nga ka kaunga afia a o fo yo van na nai ele ka kaunga ku upanga ngoinga ele te tauna tu upanga ngoina le involve le misio ile le anga manga kua tu lo wa o le ka ele ke sila fiale a taua ka ke fenga ngale i maloia kusa o le saingi a koa le a ku la fongo a koa ma malo si anga fa ku la fongo le rest rungo saingi da fa ko kuanga so ia taula wat tauna avatu e avaku e fai kali meia ma koso foi bonga ye mel ai mana tua mai foi la le to ele ngate le o le la o sau ma le foi le na fai su en kama pola tawa o le fai unga o le la o fai mai male mori mau ale le la o ese le anga le usau le 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 usau lang su en ngai le o
ole longa ngosusu epe kusa sangi nga sangi ngor consent form ma le vanga ma deed form ma sangi sa o ananai ola ngai ala ngoforo ya le longa ma fa na sangi fa se fulu fo de se ba pe maka la pe ma aba kunga mo kwa se ma ele fikawi le ala wa mai le findings ale le su yeah a no fola le a tau i lungo proclame o me ia o present mai a sila a tatango fila tu fa tasi le su enga le wa mai po la tau wa por sa onga le suaf male mori mawar kenyo Antonina e fa ai poi po fa kasia e ko kusa le enko si au mai mo ele o fe kawi de sangi la wa ole lipoti na lana au mai le su mai langa iana sa ili linga male au ili linga or sangi se fulu lang fa sangi mar compare sangi le avele long o le wa conclude po wa ta fa yo na manatu malana su enga ele ese ku fa kasi la male mori maule wa au mai ngai ka mai ka inga ka penga le long le no pifa ele iva ai ana nai ko ngore poku lenga saule misio sangi e meia longo winga le misio le sikanga kale ke le longa fianga de me pe ata to tu di meia i kongo fa singo nga fsiri le lo ya le fonga le fam singo siri ya nai e ba ko passport se ba langa sangi le yema nga yo fo le fam singo siri e le o sangi nga ngai si sila la ai o mera le ke o foi ma ko dia foi ko ke le play minga foi lo ya no pifa langa lau ave lak fa ko kwanga o le lo ya le ro ko mele le misio wa o manga site le misio sangi a fonga ngai alai lo le misio ele ifaya le sangi ngai ya me e se ka kalanga la ku sangi o afianga la ya Samoa o afianga ia o te manatua e te tauna matua afia pe a fai uma fa maunia meni ele ngata e ka kaunga afia le loia lea mai te tau foina toso a afia lona longa raisengi fa loia mai ya te ua te tauna na amata foina faise se su enga ale loa society a Samoa se sila ifo le mele ele ka kaunga sao mai wa na ona saua ya afia le mele ya wa kaunga ku ua foi marki fanga o langa loia ia fatuai pe fie se ko penga ko kongi e vise sio fa inge me wa leng fa ngo fin kang fa inge me mara ko pe pelo lo ya no pifa e ver que le kupi kire lua se lau fia tolu sul sul lima lua se lau tolu sul lima fe to tongi o leo la yai le na no fa yatu kasi le vaenga o ke le fa pe fa yatu ona o le ale tu matulanga fa pena e ma fainga ai sila alla o la se ngei long o le se me e o mon ko faso e po le se me nga e wa o to inga me fa pene a uma e fa maungi ele na fa sori kula fongo o a umangi a se kanga fa ka meia e ko ka koso uma a fa pena fa weni fale a fa pena fa ka weni ka vale o a uma meia skaidi ele ula le skaidi po le ase me nga ave ilanga lo ia wala nga ko kongi lo ia me e ko kongi ele lo me pi le afor ku pele le lo se pa fa ko kongi pepero ia utato sila la ia ia o le tūlanga lea e mau fai i oe mau fale lo toile i nei foi tu inga fainga le atua o le e ia le man tu mai foi ele tasi le lua le tūlanga foi le o mea manisi o vaenga nga iai kua le lo ia lea i rona fainga Tele mea na afia mai al fainga paloka. Mai al fainga paloka, saul fainga paloka o mea ke le mea nga afia. A lewa afia mea siri nga fainga fianga maua iloa. La tatotu malolonga pupu, se tau mwhai atu lava langa le tau join mai le ea whaingta fo se tau siakia kule ma le fisota inga. Ma le fionga i le sui ma malu po le lifai pule, po le ministalango langa. Ia ia mo statu so ta inga le tau mfai join mai ai somehow ele fru tatu mo malolonga ia ona foi mai la ia Talofa lava o lo ingo Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei man rewa o langa atoa.
O mātua lo tamā na whaavaina le e whakasa I Manurewa. Se o ina toina malolo penisione, Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le wholonga, ai o lo soifua pea grandma, le tina malolo ia me Tipelu. O mātua lo tina, tuai wafau aleni, masi ia aleni, ia o mātua o mātua. Na fsasua ni mai lo uola whaaloalo, lo uola tautua, ma lo uola whaaleanganga. O lo tamā o lau whale tupai Tipelu, mai sa taua I Upolu, ia matu valu maniwe o lo tina pelepe site Tipelu mai sa sina I Savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to olima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au fau mo le itu malo o Manurewa, mo le Manurewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe. Awale alo atu mo le pālota I le masina o se tema ma o kitopa e tausanga nei. Whawhitai lava, soifua ma ia manuia. Soifua manuia ma langi ma. O lo ingo o matai leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whengaluenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malonga iwa. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Mili mai loa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. Au ase tau whaamama a menga, mo to e saunga, o le pele a te oe. Whaafiso tai noa matangi a mosa, I le mō pai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teo wina, I mamanu Pasifika. Whapea so seata ma designs. E atangi ai lo la tau soifua mātang o fie, ma le la le lei, au le lei. Whawhisota I loa, matangi a mosa I le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, maainga uma I New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. O
What's up, guys? Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Malolo sa il jojali mo yo le malolo ngal de vanga le fio tong fa tato connecti le fio ngal le minister lango o ta longa ma toi fo te ina embassy fo I o le Samo shippings ia le to fa fiu fa o le tane Bonifacio vasa to ya se anga mo tato wa so te inga le to wa fa le le yatu ai o to fo I mai ia o me langi e ia o ta manunga malo ta popole tūlanga o nei cases fa penele atua ona o mene yo so tanga va la lata ia awa manatua o ia lena lilifa mai ai mafua mai ai le article le sa au le wa afia ai si tu stala tai o le foi le associate tu stala I Samoa le tu mai tai alani Keresoma o lena afia I mamoli ai ona o lona tu si o le tala e afia ai ma le ao le malo le fa bea na ai o ia tu le ao le malo I le faletua o se tasi o a ia ina ia foi le tau mo fai e soa le pule ma fa le tua ia le sor outing or case le wa ka mi nga fai le me nga ka ki lo po ai ai lo ka ko lo ngei o fo nga na nai o le lau ka ko lo ngei o na nai o fa ko la nai le longo winga la a fai la tau te o lo e to e fa matala le article na ia ele ala se sor fa ko na nai le e pe au nga ia le tustu singa e u ia le ita u mai ni sua fa tustu singa ia langa le la ua iloa le ia le taimi le nei le tangata le kangi le mafua o le sila vaenga o le te va atu ia o te le lo wa le tustu si mai to tele ia e le ngatala o le pe fa maunia le na fa matalanga I le tarusanga le al malo ina ia sila tu le mai ngai tangata ia mai ai o le misio e matai a Malaysia mai o le aingo fia melo tofanga o e tau mo foi la le si ku le la longo winga a fai fa ma longo winga fai e unha umanga korokoro mai o le si ai o inga ai un korokoro mai ai tau mo mai la utara le ka fai per so kanga le o so kanga la le si ku ko so kanga le si ku o ka fo ngol mele la me io o le me maria la le na le la tato va ai tuai wala ngolo te va tu le utele o lo tonu ai o tangata ia la tu te tusi mai ia o tangata e tau ainga mai e mala o le fa pe mai asiata ia taru sia foi la ai le fiso soani ia le fionga sa fa pito wala o langa porikat foi le ono le foi la wa fia ia le misio ia o keri ro pe fia me ia le misio pa ren kom foi fia ia le misio fa ko ila ro fia me ala lang kamo stui ke lo paroka fa ko le ka ke ma fo ai man ko mai la tasile matai la pe fa maunia matai so fa Malaysia ia mai o ilo to fanga ia si ko pe lo ko fanga wa e te sila tuale la ko mengi mai ko akeli e tu sai fo yo le mata o pe fa maunia ia longo winga o le makua ke lea o le o le makua ke lea o se ngā ruenga o le kau wha ka miro solo I kua I ngai mea o le makua ka milonga o e maka lea mawhunga nge mana nai lea so lengo whakoe lenga whamei kia lenga whai la sain fo lele o whialu lom kua o I le lua karea let's go wale e maka whialu lom kua ya le la ui ora check it lo makua le wa ia ui sa wala o eri ai ke lo la ukala e pi te ono e te fomu aku fa leo fa security wa fila e fomu aku la ku pi ke ngo CIA ia pe ke secret service fo pa wa me o ke le fia be ako o leu te fiata ia o te lona afa already mai lunga o le lau te fiata o leu te vai atu le article mali le observer ia se I tu fo wala nga le tato media watch ai o le me mali ono o le fato asau a le lai sau fa mai the Law Society has issued a statement on Prime Minister Lewatea la ule mali to Lewatea pola te va Smith
new ministerial roles, emphasizing the importance of independence, transparency, and impartiality in the country's justice system. Ka fio lai. Pe ma fo mo ngame. Longo wingo le wa ya le wa mana na ole wa mana na ole le afo le Samoa law reform. Mai momoe a le wa mai ya inga le kula mai te lo mtanga wengo leo. Le wa mafu ai le lato article le fa pe a o kulepa elisa nganga fa kulepa wala o fonga ngeu o melenga le manga o le wa ave ka ave la le mali kon kanga nga leo e sefe menga ye morianga le la ka wo mai le article ya la me la sefe fo morianga ai la wo mo sa ngori e palmia o menga me ka fam singonga ai e mana tua elisa me fa inga me o I te lo ai le fa tu lo wala pule ha ulo opinion ai o te fai atu moi o il tanga tale te il tat o Alex is Alex Sua o ia na le president le law reform le van ka ko fa karikali ngionga mangaku e faali mai le mau maka ngao sa ale o moi o so mai mo nga mangaku ia ai o so mai e kau attack ma fisilingia le fa maongi o le filifili ai lava o le filifili o le pale mia e ngaki kau a veinga le mingiska o leo a alfisili la walanga o le au mai fa law reform e le au mai o nga o songa a le wa fa mai ta law reform ko fa suing o le matang o longo winga o le wa mai fo le lunga o le lato so sayeki fa loia le wa mai lo lato opinion le alfisili ai sanga o la ko le fisili ngi ai ia kuila e kai min kupo ai sanga le fisiringi e kuila e par ngamea ai sanga la ko le fisiringi e kuila e par kai milenga ka o fi mo dianga oifo o perahim ai o se resolution foi le foganga law society po se me o iai o sa wai fai ka wai mara se fa sa fai o al me siringa le anga ka ave ka ko se kofinga I think o le was sweet pe ya wala to ya Alex I think o le wa correct me if I'm wrong Fiona is that Fiona I or A I think o Fiona le wa vea ma pe ya o Fiona le fale tu o Daryl Clark pe o yelo wa vea ma ai pola lava sanka o venga position e kau e fai nga whaalongo ka ngai ele kau ia inga mafua mo se me fa pe ales foka a fainga pleskenge o fa marolo o le ranga ka venga le tairo le sa su pleskenge momo ai mai kai mi akolen ko sa oi kero kai mi ka ko kilkile po a fe o so mai le law society so sangi mai me nga pisangi le mo se sa kero fa sa mo ngaku mo le ko se law society sa mo a foi le na le la matana mo philosophy mai ia tarosia la ai fai fosa na fufuanga la usunga tama tai president le law reform ia po le law society manga ia lo fa sanga e fasinga o finga ngalo I le kau le ukia mai le bisio but let us know misa pe fa ready mai le wilunga le fionga le fai puli Fesco fufuanga ko loia nga wale so ngele sang kampangilo ia ele sang kampangilo ia ya ne sa ba ku nga fongi nga fai masu ia mai fair so la bala e kongole ka fai se ko o menga ka o ko anga ia le na tonua si ta to mo fa felo ile fionga ile fai puli ka ko foi mela ile fa un ta to wa fa so nga I vaenga le pa un fa fitenga wo o lai fair la le law society oi moi o lai fair la you know tell the world o lai they are still awake and alive fa mo ka kasi mai fa taro fatu o folo fatu ya ila usunga po la fionga ile minister lango po le sui minister o le matanga ruenga o ta alonga matoi fuataina o le matanga ruenga foi o fela wa inga ia po o le Samo shippings ia fio mai matala mai ao o le taimi mua
sa na o se foi fai e le tau a o le so wa tango I ula wa tepa I ula wa tatou futi manu ula I le lofa ma le anga le leo le tua tau te ia e o faiva ia a fio mai lea me tala mai o au lo fio ngor minister mai au na fa tau toina fa pa ia ina fa ma maruina o fa o nga ina fo ina ni tai ma lo se fo manuia Aloha fua I la ua maua, soifua manuia. Afi manuia, afi lelei. Ile pule fa soifua al tatou tapa au siri le langi lo lua sase lua lau. Whai le vai tima le vai malai, ia misi foi lau. Nga le atau al whenga inga tasi a Samoa. Ia, tainane foi o le mai moa wha fonga al tatou o tunuu. Ia I so se tafa o le nei ngarolangi. Ia, le ngata I Samoa nei e meisi foi o New Zealand ma Australia ia male a foi. Tua au mafua maru o le larolangi o loo mai moa mata pua iai ia so o se Samoa lava. Ma ro le lava papale tiute ma fai vol nei aso le fe utau fai ui ule nei aso. Ia, afe ane se fa talofa o se fa afitai o se fa malo asiata e peo na e tau sa unoa. I tu aso foi ua whano ma fai wasa loma loma. Ia leo ua to pule le tua I nana pule to ia tu mau al fa tau va o tangata o le vi inga e fo I le tua. Fai va sa tau mate le ete a sa tatou sa vavali lava e ma le fa tua e pei o le ngor tatou a inga tatou va inga fa upufai. Ia o le fa tua I le tua sa mo utasi ia le ua to pule le tua ma lo la lango. Ma lo ta poi ma lo fai o le fai va e le titi le taua o lo to pito la au o to fa siata e me se foi tatou na leo tau te iae, ia e longo pui e li ia e meisi o le whaafonga maua le atunu. Ia, so I fua manuia. Ia, a fio mai ama tala mai, e se rasa o se sila I le. E se le bawe ngama manu o ka ruso le aka ua. O ngā ka whapa ia inga e. Sau o mo kwa ready. Piwa levanga ready. Levang sau. Mai dua fui o ka mori mo. Ia. Se fai da lo sei siak. Ia. Se koe kui fola le camera I rungar ka manoa lai le se. Ia, o lea ua umana whaafeloa I au pa ia whaare malu. Ia e langa o lau sunga fo'i o le whaurulunga po le Pristine o le toa Samoa. Ia po le laka piliki o le toa Samoa I te tono o tātou watu Ia, malole o le sai malole whaatoto. Ia, o lea se la ngona o le neite. Ua malanga te whakaka ko koe whakarangole. Kalu mai na. Ia, o lea se la ngona o le neite mi wa sui le whaatalo whatangata ia oe. Ua sui lau whaalongo le fusi le nei taimi. Ua tau fusi le fusi pe mai le taimi mua. Se mai asi tō wha? Ia whawhetai e siata e moni ma wha maoni le sa unoanga vai ane le whaafonga le atunu. Se foi o le mai mo ta puai. Ia, e la ngona le whatawa. Upu tau tino ma upu tu sao. La ngona le whatawa ai du mo le tua. O ai dawa ua manatu mai ai e ala I tofinga ma wala wina. A o le langona whawhetai. Ia e whawhetai se o I tu malo. Whawhetai pa ia I tapa au e wha ma whale uporo e wha. E me se o whaasisina o le tala le lei o lo lato. Sau sema manonon manu ia I tono le tu malo. Whawhetai wa tō le pule. Wa tari whaariali le tua le filinga le atunu sa whianga iai. Ia o lea ua whaonga ina se whatau wa e tau ave le tofi o le tu malo. Le teimi nei a masiata ma le atau. E moni le sau nong. O lea lawa tau wha masani le. Tau wha masani te ringa le uleo lea ta mao le tu malo. La o whionga le liwhai pule. Sa le iai se manatu e. Ia foi o le teimi le nei e whaonga ina e le tua se whatau wa. Lea tau wha. E o foi le fusi na e te sau no. Sa o le le ia. Pe o le ngata wa sui le fusi tau fusi la ititi. Ia pe o tau umi foi. O tau umi. Vai no foi e ke longo fi e ala o fionga ele sui mamaru po le sui mingiska. E te langona yo ve upu fasa mo la ngona I tino matangi le e ke longo fi ar ka kanga paro ka ya oe. O le mauanga o langa fusi ai before and after. Ai ke langona ngo fi ar kanga ka ele I paro tai lau fionga. Sa kau wa umi. Ko ki e mone la fusi. Ole
Ona fisili amata to. Ona fisili le ya ona tatu wono le si tatu wasia le tapenga ngal to Samoa tatu to fai uma ia la ia ka ku me fa por kiki. Ai wa mafua ngo fisili amata. Ona o lau manu malo ele ngata tasi al tangata maile official count. Ia ai o langona ina ua toe manu mai le whaato whala inga i le whape fo i toe ami whanga le tūlanga a le uso na tau tāmu i whatasi. O le a toe whaile recount. Now, o angi o langonga, si au mai, lo langona mai le taimi na e maa lo mai ai le tasi le tangata, po le tasi le balota. Ia malangona ina ua au watu le ave ai, koe o mai rumo le whamasingonga o le a koe whaile lua recount. Si emfona e affair vaenga le fabormol. Ia, tautala ma le whaaloalo i le vala lea siata ma le ataua. E ne le whaafonga maua le atunu ia e mesi foi ona e tamari i foi ma whailaunga o lea sa tau whetuli le filinga. Ine ne ia whaina se fina ngalo ai o le upo tau tino ai. Ia, usa e kolu le lei feise siena iei. Na umaro le whaitaunga i le aso whareili. Ua mai al palota. Ia, olai whaia ina i le lua palota. Ia, langona le mawhanawhana. Langona le mawhanawhana o le loto fo ilea e fo o tātou le e oile feeling. E whaafitai fo ilea tua e maua le manatu, e maua le langona e whaaloto tele ai le au tāpuai. Wai, whatoa uwa ai lea asiatai, tiri lopo le alta imina ngata mai ila uwa ai to inga mele o le whai o le pese le lotu ila lo le whalakapolengi. Ai urku o le sirisi. Ia ona fo ilea e le o talia le tūlanga fo ilea o le malolo lana iai. Ile so los fuluiva lea. Ile o talia. Ia, ita ina mau olosi na vanoa sa fais fa matalanga i le matou ia le au lango ile fia o le tuolalo le mantua fo ie tamari fo isa tau va ia o le uso fo ia le tamari fo i mai le sunga swafa ia faola fiu tuala iona ia ma uala va mai le nu etas. Ia, o le tuolalo la le sa ave au lango. Ia, tātou tadia le whai unga. Waina i loa o le fina ngaro leo le tua. Tātou i. Ia, ai le loa pe umane le whai unga i le vai aso fō. Ia, ua tapule le tua le tūlanga o le wha moe. O le tala fuile na whai tau wha aloto te le au lango. Ai mai se o le malu o le malu o tono le nuu. O upu aia, upu tau tino ia asiata le whaafonga le anganga o le tua. Le tūlanga fo i o le wha moe. Ia, pei tai na ua o fo le tūlanga o le official account ua manu. Na, tari whaari ari le tua. Ia hau ia. Pe tasi pe fia. Ia o i le o whaari e le siri ese o le tua o le taro le na whai le tua. Ia whaari le siri ese o ronanga ni lei whao ngā ai se a foi se whantau wa. Ia o le tūlanga fo i le ina ua toi hae le fina ngaro le sunga le suafa i le weekend. Ia pia tātou whasoa. Ia o le fina ngaro le nā o le tamari. O rana fo i le a ia te tau e tusa o le wala o le tūla fono. Ia ai o le langona whaafitai. O le langona whaafitai. O taa inga umarawa ia o whaamoemoenga whaapenei ia fo i tūlanga whai ngā whiringa le atunu. Le whai ua sira po nei taimi o le wha ngā solo fo inisio. Tau aru manga ia lai whamasinonga. Ia ai pe o langona nā o le whaamoemoe o nofo matoi te paitua. Pangare tele na ua o le alofa o le atua ia tātou. Ia i tūlanga fo i o le savali mai le whaamoemoe sa ia. Whaafitai le atua o whaaui mai ia fo i whainga tā o le ola. Ia e mawhai o na tātou mana tua i pea. Ia po whea lava tātou te ele tūla fo ina tātou ele tua. Ia male whaaloalo. Alo whaafitai. E tala ave fo i le atua i ngā manu malo le atau. Mo se kaimi umi ai ko ingi me whape kupu. Ane iyo e. Kasi sau lua Ele a umi se taimi fatua i e laki e koe maua e ni whainga palo tale tu e ngā matati a tasi al tangata a mana ia vo e sa walanga nga sau nga malolo kusa nga sau mua o la e manu malo le fionga fo ia whaole tani yona ia saula ia o le official count
wasili luma le tasi ia tofa e tura faleli ia ai to failo le recount ia o to fa popo lo malisi Mariskas. tasi ia manu malo lo ile lu ia fa tai ma mai ufo ile ngale le yo le tua tato wol ta longa ia se temi to fo mai le vaenga o porkiki ma le tulanga fo yo le yai a matanga o tiute fa le matanga ruenga ma tiute fa malo ia se mai singa update o le tatou ta longa le toa le ua mautu mai le aso sifuru ma le iva le au te vava ia tua ia matou New Zealand ia se mai se o totonga o mai fo tapenanga fa mo le nau sunga le Pristine ia ai mo le sili lo fionga ia lo solonga le lei ia tapenanga fo i tatou au e lua wa le ngatai le i tatou au to Samoa ia fa pe fo tu Samoa o lo rama fo ia so ta inga mai update mai sungai faia onga ma pulenga o e lua na fi ma ne aso ia ro songa le lei ia ta penanga pe la fo no silfio le fa au ia to le final NRL le lo to le termine ia oro ia fo inicio ta sia ia manuia le fa mo le ia oro ia fo inicio alom fa na o ta to tunu o lo ta alo i kalapu nei o lo o fisilie le ta to au ta penanga la vai ia pe ia o fo io fa tau tongo me masani ia i pikinga ole au matulanga i tapenanga ia o le matafa yo i totino le asunga i faia onga ma pulenga au ia ai o le tulanga ia mai le fo il tatou komiti fa fo ila to ia na ia nga ruenga ia mautino ia mea avanga di ma i tapenanga ma matulanga fa pena ia o lo fa tino to lava fo i nei ia tatou fa moe ia tulanga i komiti fa fo ai mai se foi o fiso tai foi manisi foi o tamali i o lo fiso so ania nei tau mo fainga tau tu fa singa o tatu au i Australia ma New Zealand ma lo fa tai lo o te lo le tele ni so vaenga o mata upu fa le coach ai o te lo foi po isi se fia lo sunga o le te yulu wa vai tu isi tala yo na mai pe Australia pe o le avanoa ia Stephen Crichton ta alo le tatou to Samoa ai e mo faina mai se o tonga pe afai o waiai ia le wori na ia lo Samoa fo ia pe yo pain has ia mai se fo tino fa so mle awi mai la tou e ono ava no ai foi nisi ngoa te tele mo foi ona ava no le talonga le alo lo markiwi ia man pe ona fa la ulo me foi lunga o pinga te fa ilangi se atama ia to mai mo fa fo ngata to tunu ia ile usola vai ia polisunga ia a cuida o Stephen Crichton ia wale a mano no tulanga i manuanga bioresa nem fai ona talo ai talo mulmuli len mai ia stamo fido ia o tulanga fo i manuanga ia le alavana manino le fa la ulo mai o le afe mai o le finangalo pain heart fia tau tua mo Samoa ia talo sia ia one ini manuanga fo le grand final le ila 45 mo fo le vai so ia ina ia mafai ona lava ta pena ia na uso ia mo tatu au ia o tatu na uso lava ile sa ia fo le tau sangante nei Bio Brian To'oma Isaac Ta Ivasa ia rata le i New Zealand ma na uso na Chanel Harris Tavita ia pio la tona ia la mauti no ne taimi ona la free mai manuanga e inisi o la assess fo ile e la tu ile ngata o la tu kalapu ia o la tu o mai fo ia la e fai le assessment ia mauti no o la se la upasene a to ia le malosi fo i mo fa mo tato au a pena sila fia o la so fulu i varta longa i New Zealand o la so dos fulu ono ta longa i Brisbane a fa pela e manu malo tato i lo nga ke final i Sydney la so iva o November wa le na ole wa tolu au ia lo winga e umaro le first 3 weeks ia o le top 2 wala final ia e faila ta longa na i foi Sydney la so iva November. Ja, le tau piso of Silia i. Fiu o ngai kamba ia mai fusangi au. O karo sanga ka ko po la lava ofa mai la ko ko mo ka ko aku. Ia ole matango fiena ole lakpilikia le tau pe na i foi le saunuanga ole wa le liability rule por tu la fono le mfaiona nga ba.
ia e kau fai ngofia le titi ia le tula fono le lakpiliki na ilo a fo yo o le uni ia e respect la e fa alo alongia la beta to le fai unga le tamata alo ia ole e fa fetai fo ile atua ia ona o ngaluenga fo ie me so tu ola le ngata I matua o ainga ia ole fina ngalo fo o le tamata alo lava ia ila na ia sila fo ie ole telo o alon fa na ia la tu le taua masiata e pe e fo ile e to e no fo mo to tilo I tu le temi sa ta wasa me nei matua le fenga ta ona nafi fa matala ye nei matua le fenga ta le temi na o ese to I Samoa o atu I New Zealand e ngo fo ile fale kasi kanga ka ko kiki dua se fulu e tau fa so le tūlanga I nei me mau e fa ile tau singa o atu I Australia fa pena le la wa matana manuia mini kuso la ko mafo fo ilia o alo mo Samoa le temini ia o le lato tali atu le na ile o le lato tali atu le na ile tauti nga o nai matua sa tau asa asa mai ile fainga tau o lato fo ia o langa I le tuanai o le tūlanga nai e tali sa pai ma le loto whaafitai fo ile komiti whaatonu ma le tato pūlenga o le lakpiriki a mai se fo ile tūlanga le whaia o ngā tato coaching staff ia le whaai unga fo ile ma le decision na le tamata aloe e awhi mai e tautua mo Samoa e ko kasi lava ia to Samoa pe se ko soka inga ma le lakapi Samoa le ia mai se in terms of mana in terms of puleanga e kuko kasi ko pe e se control mai le lakapi Samoa ia man to fo ese e matua maio io le lava ese lava le ia o le lakapi Samoa lava ia o ia le langa port poli mitfatonu ia e fo ile malona CEO ia matulanga uma to tilo tanga fainga luenga la ye yo le sifo mia ile fa tusa ina ia tatu la kapili ki fa to ata amata ile tulanga fo ile la pisa mo le vona e pe yo ta longa la valea sa longo ai se tatu wo tunu I fatia wo sola te le fo ile sa o le la kapisa mo e fa ma ave fu o le tunu e le tau fa amata la ina le sa o ta ua ia e fo yo tanga fainga luenga matulanga fa pena ile la kapili ki la vai mo le sila fia e pe foi la o tulanga fa Palestine ia fa tasi male te tupe male mato po la ia e to avalu e fa inga ruenga e fo fuale le unanga ele ese to tongi on ia pe ole o tau amata mata ana ia e o mai al terminei fa pena fo termisa ia le fionga ia tangaloa ia porto fa fo ia siata fa fo ina sua I tau sanga e tele ia e o fo fuale o unanga e o mai al terminei ia ole ai fai fua sia ka ko wa mi ole lava e fai ta langa lava mole atunu ia e tasi termine fa feta le foto atasi ele atostasi se ta usanga talu na ile tanga ta fai ngaluenga tu mau lakpiliki e ta ula le operations manager ia e totongi mai ele fo ele na auri fa tu penga o totongi ole o tanga ta fai ngaluenga le totas ia ma to lava ia le committee fa fo ia e o fo lava tu langa fo ile ole o nanga mo le tau mo fainga tonu e pe tau tiaro fo ile I fa lo ma sa sustasi o tatalo fai pe ile tu ia vave mai se aso ia e mafai ai ona matua I fa tu langa le tu langa fo ole la kapili ki Samoa I lona tu langa tai pe o isi ta longa tai pe fai la ole la kapi Samoa ma tu langa fa pena ina ia mafai ona mai yo le nei tanga ta fainga luenga tau avea le tu langa I da fo I organization ia mai se fo ole anga I tua le development e o alai ta longa lai fa tino le taimini ta longa I tonu sa fa tino competition tonu a onga ta longa kalapu ia le o le fantastic four wa fa au piki mai tonu Samoa ato ia e fa tau tai la lango sua nai sponsors manai company ia male soifua fai tau langa la vala ia le tatu committee fa foi mai lato uma o lo ofiso soani ai pe o talia tu le sa no anga le tau la sugar Pristine ole la wa ta o le walanga le e halu ma fa nga ile a wivi le fa va ma le a wivi o fa tu nga ino le la pisa moa ale u manino le fa fela tu langa o tamata alo ye o fo mai o la tu taimi mo la tu of course ai o maua mai ni nai fundings mai te pe fero la pisa mo le fo ya mai le World Rugby e ono maua mai ni nai fisoso ninga
mai le NRL e tau sosoani e tau ngā luenga ua fui lani whaatu peina moni alaungi o ngai kama ma whaina isa unol vanga lea. Ia, ese ia competition a vai ane le saunanga le termine ia Pacific Championship sa ia va nga e fisosoani ia le NRL ia po le lakpidi ki Australia i le tūlanga lea i accommodations fa pe na maua mai ia i lava le pose no le au i to tonu o ta'alonga nei a siata ma le atau ia e makua i tu fa atasi le leia le meta o le participation agreement i va o atunu ele e sa o kala masang fo ele a siaka fa fo nga su ole masanga fa ele se kanga pa ke me le fa la ku ko makwai mayo yo u ma va nga u mai i manino o fo yo participating countries atunu ye e mato i fa le leila participation agreement i to tonu le participation agreement e mayo yo i va nga ma fa ona so nei le na fa te inga ia e mawhai ona kawa e la tau ia le accommodation o le ta'alonga tasi. Ia a whapela e whinga o kwai e toi ta watu le tāsanga e leisi kako kupe e whapea ia la mwhain kawa ma le siwa yaso e lua. Whapena pe e ila nei vaenga whapena e. O resi wai me le lakpidiki e maa losi ia le LPA o le Rugby League Players Association. O le telea o le tiute a ia o le priority a le vaenga le LPA. E mauti noa e lātou ia fo e sefe ia tamata alo e ngafa lātou ma le welfare nei tamata alo ma tamai ta alo no winga o tala asile sile nei i le sise na rugby league le ale ana ole alu tau sanga atoa o i fo ila la rugby le ma lo sile lātou le ele ma fai on to ta alo si tamata alo po se tine ingi test matches se fai un tau sanga tu sa lai ile la to ia tirtilo kele ai si testen fa ina talo tanga tadi o le tolu ia mautino o lai e fo e sa ngale mu ia tam talo ia marta mai tai talo le e telefo ina le sei la RPA i to tonu fa ta milonga le Pacific Championship le fa terminate fa ta inga e fa pe mai la to ia e ka ka onga kukusa uma alaungio o kamaka alo for instance pe tai lima fele i tamata alo le tausanga i le ta'alonga tasi fatata inga whapena ia magwala le sosoani ale ana le kava la tau se vaenga fatata inga pe tolu afe ia pe lua afe ia o mtafa yo ila tatou ne ia le ai e tau fa inga tu no u development country le tatou ia sa idi mena e top apa ina ia magwala lima ale o tau fa ingo fie mai termine nei le pe o asola sa noa ia to tongi tamta alo e o maila auskaria ka i course fulu afer ka alonga ka ser kam ka ia o tuta to ni o le tau e tau wa tu nai ma ngale akele ia se kupe maua e ave mo tamta alo ta alonga tasi o le lua afeta la ia por tolu ave foi pe a lava fa soa e pe o nai vaenga nai e tau e mole tu sa foi mole fa afsidi ia ai tau te fala ngolanga hotel el tatou malo pe a o ne fai e ta longa telefa pe ia on tatou fala ngolanga hotel le tatou malo e me se o tatou langolanga sua masani foi dia ia man tapo inga tatou watunu malo fa tai ai tatou tele io mai i se vainga o le tau mo fainga o le talonga le la lo mane wale pe to e tolu va yaso toa e ise o ise ata manino po se fofuanga foi le lausunga le prestene e ono fai ise ne tatou talonga mata ina po kiwi po kenkalu i Samoa ia o le wo o kule la kapi ia le wo o le Blacks i Samoa ia wo atu isi au pe yo aielani matulanga fa pena ia ai ole a se sila mamao ala usunga le prestene ono ia se vaenga fa pena ile tulanga wa ole taimile nei o te tautino ua matua la wa lunga le to Samoa matulanga ile lalulangi ma le tulanga le liki na ilo le tamu fainga se tato au le manu Samoa la so finga ia ole vai mamao na tato tunu me se foi ele ngata le lakapi liki Samoa lau lenga se ata ma le tau se foi fa fonga tato tunu ele ngata ile vai mamao lakapi liki Samoa lau vai fa ftai foi le tu ole wa
ua foi ua whaongaina foi se whatau wa ai fisosoani le whiunga ni minsta o tālonga ai mai se ia alanga oa mori si tio soi fomoni o tangata ni te e ngā whatonu lava ia ma tātou facilities au ai e tasiale me tiro mua lava ia mantua foi ole o le tālonga muri ala kapiliki sa whai mai nei international tālonga mua foi nā tālonga le mawhiti desa sa fiti pati le sa whai ina ila pe park ia ole ala valai na tele ia recommendations for ia na ole ile tau mafai e fale leita to facilities for le nga ia mafai nga meet ia minimum standards so ia ale la kapiliki da vai em fain fatino international fixtures portalong fa va malo ia ole ala ile va ai le foi lai terminale le amatamento to fa nga malo le ele fa mo kau ko fai tato api park ia ole tiro na ina ia fa mautu uma tatou facilities e avatula tatou mana onga foi le tonu mo tatou talonga fa va malo me se lava ni usila ma Australia ia ai na o mai ia ole va engale ana or po Australia fa assessment mai fa mari ina uma nai va me se lava minimum standards ia pe o malai i tu langa foi ngata i malai changing room va nga uma lava ina ia o tino sila foi ta longa te mingi me ko professional o le take care inga o tama matini ta alo o le me pito silina na numero tasi fo ile ai ile running o ta longa nei lak piliki o le na ta ingala na ia ta pena le leta to facilities ia me se foi o faltali malo ile anga i mai o ona fai ngo firo le on tato wanga i e taro sanga ina ia mai ia ai de se me fenga ta en feno to tino to termine le sa fa e foi tono report ale Asia Pacific Rugby League Confederation e de se me fenga ta tu langa le ile mai o tato talonga ai paulna o le lu taule ia tato termine ia tato facility se mena o miele e si tia ina ia ausia ia vaenga ia mole hosting o talonga fa va malo fa tai tato wo jape nanga o le tato talonga ma le kiwi le fai nei a matoui i Eden Park e lo te va ia toi pe a fai e fa ma a Mount Smart le wa a mai se vai nga e finangaro lo sunga le prestene e o le fa fonga foi a mai se pe o ma ko wa New Zealand #1 fans ma supporters al tato to Samoa pe a o me o le fai parade e a mai se fa to fala inga o lo o la ufionga ya ile tapena tuai talonga le fitai o le lao le e fa le o pele ngang fa fitai ile umale ngang fa fitai tato tunu ia e fito i tonu lava i tupu matamali ia me se fo io o le lo tato tunu o lo e ma papa au i tonu New Zealand me se o ile la fa tato talonga na so sfuruiva e mori mau pe ma le loto fa fitai mai lava ile tato World Cup le na mai atu me se o tilo talonga tato to Samoa ia ile faali o le titi faitama ma le lango sua al tatou tu mi se la vai tonu New Zealand ia ile nei foi taimi ta pena tu talonga o le nga foi na ta ingana tau mafai lava ia faita tu talonga le au kilani ona o le mautino o le tele o Samoa le lunga i le papa au kilani wa mo si le fia ia o le sa ia lava feutana inga mai tau sangante nei sa tau fai New Zealand e beta tu talonga i si va engo New Zealand foi le ia pita isa ia ila vale de tu ala lo male tau le mau tato ina ia mafai ona fa tino tato talonga le New Zealand awai mato foi ana tau ave ia mana ia tato au longa me sel tato tu amana ia ile ala le vai talonga e tau fa rata lata le meoro ala ma papa awai o lo tau fa mau tu tato sketch o le camp o le mea mautinoa e fa ava noa lava le taimi mo tato au langolango e le fan day ia siatai foi me se foi le tau o le tau se taimi lava ona fa ailo le mo si le fia foi on tato tunu ma e tau lava foi ona fa ailo mo si le fia tato au langolango i New Zealand o le fan day le fo foi e fa tasi le au fetu mal to Samoa ia fa ingo fia tato tunu ona nga ia to ma o le taimi fe do ai fa fa manuia ia o le tatalo foi el tato tunu mana tua ia o lawa o le van fa tau tato tickets so taima le fionga ia ko pida se le prestene lak pili ki Samoa o lak pili ki New Zealand o la tau silo le titi ale alu o ticket le termine ia o tatalo tato watunu afa pele i fa tau sa ticket fo ile mo talonga le ia o termine nei manu ola ma ola ava noa e fa tau le ticket o la fionga fa maloma
ma tatou vaenga Pacific East me se foi le ana o la o le Rugby League New Zealand na website na te len fa tau online na tatou ticket e lo se asole fai unga vai aso nei to mo se update ma Rugby League New Zealand ia on tatou to so ta ide la o fionga lo ftenga siata ma le tau ia pe ko se tulanga me faina fiso so an me fo tatou a tau ta ia me se foi ni so tatou tamari im pai la unga New Zealand ile ma faile ona vave ona tu ina tu tua ia tatou pe pa mata fo ile mole ta longa ia ai o me mauti no ala ile ma futa ia imata mai ta o le mako i fa o Sofia o le anganga fo ile loto no usamo ile va ai mai ona i alo fa na fo ile tapo inga tato tunu o te moli ma watu ni tau ma sia tortelo te mi fo ile e o malo ko le ninga free time fo ile e no fo ana te mama tilo ile tu telefone te vai tolo la maka i live ma ba raid ma me fo e pe e fa o Sofia ia e sel tali appreciate ia e tamama ta mai ta alo ole vaenga lea o le tatalo fo ile tato watu no fa mo ia fa taule le ticket mo tato ta longa ia e tatalo fo e tato fia fo ma wala va no tato te filo ai fa mau tu watu no fo anga ma le taimi ma le aso o le tato fan day ia ai me se fo tu langa i tato a tato parade ma tu langa fa pena ia elea o ia la pota finance ata ma le taua paula vor tu alalo ma tau le mau tato la pidik samo ia tau tu anal sa ngale mu tau anal sa ngale mu ia one ia se so i fo ile ia fo ia fa ina ia au tu langa ile lango ile ma fai e upo na fa matala le nganga fa fitai ma le nganga me fo ile e fo ia ma to lo tau vele le la pidiki le nei taimi e lunga komit fa fo oli e matua ese mato mata watu ese mato to mantua sia tai mata wata ni fo ile la pidiki le World Cup tau sanga ile le o mai fato a uma fo ile o fenga palota ala e pe tau e fite na ile va fo ile telo fina ngalo le swinga mai ngalo fenga malo o ina tonu ale na matua isa o ia tala fo ile o ngata longa masani tu pulang a ole a nga o tatu lak pidiki temina matua au mai fa tasi e tonu tatu tonu au mai fa tasi le fo ile o tala fia ngai fo mo nei temia sa o ni atu fo fa mo ole o le Pacific Championships ia ole au tatu tonu ia e lo ia fo se tu langa fo ile e fa tilo po ai le fenga ma lo tu lai mai o le nganga ma o lungo te tai o le tunu ia la lango tu langa tatu wa tato watu no i so sta longa mo modi fo fa malo ne ia va no modi fo fa malo i tau mo fainga sunga fa ya onga ia me se tato man Samoa se tamle taua e ui lava fo i tu langa o ia le resort ia au tau tino toa e le faingo fie ia tu langa o fa tinonga ai me se le fi tai tu ngona ia lo ma fa na o na tamari fo mi fa lau e le ngata tau tu fa ta singa o le au ia o fianga ia ma tau ai lunga le malai o te talo ai le tua ia mau penia va noa mani lao e tau toe fa tulanga le ia tatu au manu Samoa nisi fa mo ngai le lumanai ia o tulanga ia tatu to Samoa ia o te talo lava ma le tau le mau ia ma le fa oro mau ia tatu ngaru due fa tasi me so le lango sua se o tatu o tunu ia mo le fa mo le tatu talonga ia fo i New Zealand ma le awar kiwi o le memana ia e ta alo teine ia ta New Zealand ta to teine le ftu Samoa e fa pena fo i ri au le wata pena o le ta penanga lea o le World Cup to sang fo e fa tasi fo le World Cup ta mai tai ma ri to sang fo e lo se te mo le faina tu fo me le lak pidi ko le fa tasi le World Cup ta mai tai ma ri e fa ila ia fo i Australia ma PNG ia o tatu talonga foi le matonga le fai Brisbane ia tasi foi le ai no ala mo Australia lo tele ia tatu ia Samoa lo fa pena ona e ma papa au ia o ka ko pe yo kala foi nga fonga o le festeko atato ale le ia le amatanga le i New Zealand me un smart ia ka ke wa ko o ile tata ngalo na lua ia solo le fo tu langa ole ta penanga o fa mo pe ole sina vai le tu sole fa siri la to fa le vai malai ma lo mo manino au fala ile jele vaenga tulanga na esa uno ia ile tulingo le tatu ticket ma o le ava no le tatu wa television fa sala lau let's say mai it's the most watch show and platform ia te loa me tau Samoa ma Pacific
ia la ngol tol to Samoa le se to ni we po se to lo no winga so se Samoa le na mo si la fia e mai mo uma ma uma ilunga le tatou por kalame fai tau fia afe mafe lo no winga ia a o le ase vaenga me fai ona so soani ai ia e me fai ona so te mai Italia e au no fia fo le tatou tautua e fai fa la wiloa a yengi giveaways matulanga fa pena matua mafia male sunga ya Godfather ia e tu lei me fai tatou fa la wiloa lu koru vai aso ia de vai mo na loa nga pauan me la yengi fu amu more fast ai ole e mo na loa le e oi ia le aso le pau foi lo le aso tatou te o fu mo na umai io au ai o taimi o ta longa lenga o le tatou to ninga ma le tatou lanu e fa me melo ia pe o taimi o ta longa ia le tau te we se vai nga wa mangingo le foi vai ka lo ia ma sure por ka ko au le fa mo ka ko o le vai ka ta o foi le na o tatou ta penanga wa langa wa ia tu I nei tama whanau Samoa ia ua anga wa mai ma maua wanoa. Ia o lau ia ma upuru afi fo ia e wha moe ia Australia la tau ia. O le mana ia fo ilea o le players fo le tatou entitlement le ia le liki. Ia e mawhai awa au e se uma mai ata ma taalo nei lea show off mai ingi usila ma Australia. O au nei e matua whaingata o ne tau fiofi. O au Samoa ko nga mafiki ya misi onisi au Pasifika ai mo mori fa malo mal fa tai te lo la se fele tatou tala no nga fa porkiki la nga te lo te se e mai lava wa fia lu fa nga lo tol ne fia fi wala nga ta sine nei fa pule e fa so mai yo Yesu ya ela fotu la fio ga le minister ia fa mai pola se si vai nga te io e si la fia e te tau ona logo pu ili tatou butunu ia o le ava no fai u nei fa mo ia va fetai te ngona e wa le lavo ma wa tatou so ta inga se tama ma le tau va ne fa fonga ma wa tatou butunu e ai lava ni si vai nga mo si le fia tatou butunu o la tatou pelongona i pe afa pe e to e ma wa se ava no i tatou por kala ma nei lava ia fia o le nga fa fetai te lo fo ie ma foi le ava no le lao sa unia tu talo ngale la tatou filo ia ina ma fai ni sia tatou ne sia tatou tala ia pe amo mori ia le tua lo so i fu ma so matou foi vai ia au le anga faftai o ma le ava no e ma fai ia ona fa so ile ngata i tapenanga tatou au ia o tu langa fo ia ni si foi o fa moenga wasi o tatou atu no ilo na tawati na ile tu tau talonga ia me se foi o alanga o amor si tio so i fu ia o tata ai anga le tele le tu sa o le fitelenga siata e wale wala tata me tato fa ngalo tu masani fa le tato malo lunga fa talo e le ngata fa fta e le tu ilo na aula ave il soi fu male olai to no sa mo e mata ide so se ta fo le ila lolang ia o tato la fo pe le tu o faiva o tato malo mal tato o tunu ia tato fa no manu pe le tu o wai ele ai lava se a to e fatino ai faiva ia ai tato tau fai talo ile tu e so ni mai se foi nei vai taule tau amata ina o tato fai nga malo ia me se ole ta pena foi o le pa mene ilona fono tanga il vai so fo anga le le tu lo sa se lua me se ole nga lu nga fita le tato tau ta ia no lo pu eli me malo le tu ia e foi se sia vangoa inga vai aso ile la aprikere fungo ia inga ia vangoa part time fe mo kala ko kausu e se kupi ia ale anga le male fa manuia tu le fa sa usanga tato o tunu o so se ta for nei alo lang ia me se ia sa mo au lo ala papa au New Zealand ia alo fa tu mai sa mo nei malanga tu mur fa alo ia mo ma fa malo mo fa te tele sanga yane ai o le tai o le maratua o le tau te whaasoa ono o lopu lo wha prestene ia ai iai le tai mea te toi suma iai mai le misi foi ono le wai amata mea i lungo le tato ono no winga la o ele rekiu lai lungo le tato purkalame o ava enga foi ia mese foi o tūlanga o tau ava mea ino le mtanga ruenga so lava se talonga ia maua lava le avanoa ia e vatu foi le wha mua purkalame ia i vaenga te fina ngalo ia i whaalau i loa. Ia, au maua ia e ngaungi ngai ticket le ia foi le o i rungo o le karong, le atua. Ia, na, mawasi me mate
se kuli mangu foi le make fa malulu ke ua kimu ia le so talong ia fai le mo maua ia ai fa manu ia tu le tua ia ito tai mo re ia fia lo fa tele atu so tatu tu so fo me manu ia se ua ia ua mai ale tatu so tainga o tatu so tainga ia le ia fia le atua mo le fa lau loina o le tatu talonga langa ko ruva yesu Elo koe Elo toi umi. Pau ka longa so le mo kwa vesi mo ka ko Pacifica pa on fai. Ko kiki I think next week. Ka ko fa longo foi la ia pa te bo mo mai. Ele fa penga le isi ka longa. Ele fa pena. Al ka longa le. Ai mana tu mai. Ole sipili le sai le mangu Samoa. Ya wo fao. Mo ko I fao ai le pe apa au le sum. Ioi. Yeah. Ma fa la tato ia ta alo mesi ia vai la le wo mangi ka ronga se ka ko mangu Samoa. Le ai ma se pi po pa le ai mangi mea. Le ai ya. Na ole le fie o tangata. Ai o le taimi ala tatou tu lei foi fa la wilo nei le ataua la ka ko vai foi lai o tara tatou vai manurewa tatou vai o tau tatou vai mangele ia o ai rumo le ata awala le pisi ka boy io wala o le taimi le tatou office fo io o to tonu le loto yo o le mor ia lo no winga la o le a maua o le taviu me or kai mi foi la nei la tau foi la wa il te mi la tau pu e mai me fo lo sainga alla le fu sa mo fu a konga te do o commercialize tasi nei tai mi season e matua million e ai ma triple ai fa kaunga o lo sainga o fu am ka ko tesi ya se tatu wa va i matul tu mitai ya ole usau no mai le fionga le prestine ya se amain ka ko tike te ku le lunga I ya mari ke io taua wala nga peno foi atu e kava uma vi wa solta por kalami ya ka kai fa longo mo ko maka foi isi program ele se ko ngar ka ko au supporters ole pero o fumo ala ngala o ula ya matua pe tolu e o Jesse ese o le toa mana tu e ko for ka usanga malea e tolu la o Jesse la ya I foi le ese mo to usanga te itas o fu sa fa me halo fa mai foi ma io ala ngala tele mana o toi ofu la nga tawana ofu se ofu te usanga ni mangai o lo farwa ya ele ngane ai le fa pe foi la ole ave masisi le ola ku fane ya ole tulanga na te lola utu ola lo muri ai matele to fo I mai tatu tala noanga ma issues masani ola utu ola lo ka ko won malai e manga ya ka ko me fai ile mangele ma me fai town center ai ele lava mole mai mo mai ngai kama ale fa marchi au fonga wa mantua e fatu amata mai ina uma o before ai a total a le malai makalo this is why ya linga o fa yatu e tolo pu lo kapo inga la ku unge konga aru moku e kau ke pisa fu ya tonga o I kongu ai ka o ko ile nganga le kamare usai ave konga le street e ave fo I konga I o malai tali tonu mai le taimi fo ile ala ta penali ta longa I o Brisbane de ke vai ko konga le ka aro Brisbane la fo I matua fatali tali mai le Red Sea fatali tali mai ta to fo I Samoa ya e fo konga le mele o original ka ko io ele o le tapu ai male o le malai mana tua so ia le atua taimi ta longa le manu Samoa ale ile screen ke le foi le fai le pia park le fai e tasi ale screen ngai o le ale taimi e sau le talong tate mana tua pea ai te lola utala lea those were the best time kinga fuki le longa fukia le la yo le ai se fa vai le ai se fa vai
A me pe aka kusaka ke sa vali. Wa lava le ngo to vaenga. Wa lava le ngo anti ayolupo lo langi koko Brian Lima. Wa lava nga ngoa. O loka malo si pe energy drink foi le. Ka ke la ai. Sa ole. Filippo sa ena. Ah. Yeah. Na taimi foi le Peter Fats ia wala ngola kama. Yeah. Ya, nei ona po. Ioi. Ya. Wa tele tatou ya fai manatu. Ah. Ya ai o lu te talo bele pristine tatou wo lango le fo mingi skar lango ka malo. Ah. O ticket fo talo nga yanga lu ke mantu mal talo nga le na te afo. Last year. E ma fainga mo le ticket le sfuru sulima tala. Ya, ai mangi. Ka wo fi. Kwa lia ngofa kasi. Ka sulima I think lua sfuru. Ke ti pensa le to inga ticket ele o lunga ka fiese la un ticket. Ah. Ya al temile nei ya se tato wa sa ili. Ke lo ma wa mi servasor ngai ma se ifso taipia. Ya po fe tonu le va nga le ai pe ese link o la fo se website. Ya pe fa fe fo on tato wo fa tickets. Ya. Mo talonga. Okay. Ka ko foi merkam ka fia o ri o ka ko bode I ka longa wa ko fa ngaro ngalo wa ma le article na o mai le vale l'observer e fa pe mai o fina ngalo fa alia le o le law society e te tonu o Samoa ia tatia yelo to fina ngalo waranga o le vatele no to momoi e le winga la utala le foi na fa ali le fa sea ale stasio fa msino le fionga ya susta Fa'alila na fa'asea I lo ia le HRPP ile unprofessional tulanga foi o que se songa ka wa ku ai se anga le ama ia se finga ngalo fa'apea ale law society yes le okengianga fo I sister o lo ianga ba ko me venga ko recount le ase vi foi lunga le ile article nga mo se na tu misa maya langi mal talamua o mei pakingo ya la ko lo ke kirkilo ye nge fa sa o ya miolo ye nge fa mo ko mi ko ko a foi le winga na le te fa ya toia a la tetala e a foi a fu tu lo wa to wia a wa mele le ka fa ya ku le ya to aka ka u ku nge fa ku au ma fi ka le fa mai o le ka ke ti fe minga ele se ti fe mo le a foi le fa wa langa ole fa se nga ole fa di un ole defamation la fa mai sa mo a ole te fa ya tu ya le se mai le fa se ale kasi le o famsino sinia yeah vai this is my view shows the absence of professional legal impartially professional legal independence and so on o longa le fia le nga avea nga ilo ia le HRPP ya I keise siang avaku le saungia o ai la ko ke pola pui inga le viewer kula fongo Samoa Law Society ai sianga le fa yeso la ko opinion de media wa fia ngi keise leo e vaku le saung le la saungia lo ia leo e no me nga I o ko ma improve le quality o services lo ia fa cases ngi a foi le winga le la ka fa yak al ma fu anga foi le sa mo ele na malanga langa o tele pena fa to ma we ri ko poli I ka ki le fia mai fu oi ai pe o foi se lo ia ele o se ku ala le fa inga fa yak se kala ya oi pe te tai foi le law for le law society ele o tato uma tai tasi o ka ko ma fau na mai ele tu fa nga foi te mi te tau o fea sa ko ia le me ngai mau ngasu so nga ka alo ko ngai lo ia nga I office of amasingonga kele o mea nga kukupu mai ele sao ai ko ke ngofo le ko kala ale nga uma e o fai firifiringa o le o firifiri ya le la au de le male tu le fionga pale mia e nga ke va ayer metanga ruenga o leo which is it feo ye ala le mera ke u fai foro ko opinion la ngamia ai se anga le se ko opinion inga ua ko e ka ofia e kuila e pa morianga o pera hi lenga ku e fai morianga lenga fai ko e pera hi ai se anga le iso to tala le ma to fa nga ina le pawa fa pa le mia e ka ofia I morianga ia ya na vai
ai tau te momoe tau whipunga mai fo ila ia lea mangi mea whapea. Tulo. E ai sa ori kala fui lele, a o sisi fui a o sisi. O kama, kausa pisi diske impura lea ngā lo sasai ke lo ia samo. Era na. Awa ero e malifisiringa, o le ha ero ko waonga. O le aso tau waonga, o le asawa o fia fui e kuiro ko waonga. Ia asa o le uto e whaasa o mai, o le tamai ta iso fa Fiona ei. Fiona ei. Ia, o ia o le peia o le fretu o stasio whamsino. Darryl Clark. Ia, kasi ia amakainga le lei mai. Le sosialo ia. Ai pauna o lau whawhetai. O la ta whawhetai fo i lele. O le tūlanga, ia vai ka kore kele yo atikole flea e konga ka senda ku lunga mole tu i foi lunga e misa. Tu i foi lunga tatu atikole le avalea o sa nganga ia le fai e famsingo. Si la foi la o le si tala le usa no e stasio famsino sinia. Le sunga ia o foi le Roma le fai ia Roma fi pulai. Ame perosa. There you go. Si la mai eu vai ver kala pura ile fai. Stop wasting the court's time. Mama ai ka koi. Ala fai loia. Le winga la le tate fai atuai. O I kongu ai whaaria e yo ko opinion. Kongo siri. O I. La amaka ngāre whare whamasingo. I le ka lau ia yo mea le ka penga inga. Maka lau ia i le waste of time. Ia wala waste. Sauro le upura le waste of time mo a mea le lau. Ia sao. Wa fien ke se kolo whamasingo ka le lava sa ngia lo ia leo. Which o le part of team le. Ya, le nā tōnu lava Samoa Law Society. Lau fionga ka mai kai peresi keingi. Wha mole. Ya, a wha pēr o le nā wai amata mea mai le nā manatu ma le tūlanga wha pēna. Le mātou tele o whaitio atu o no le asisi tūlanga. Ai ua mātou fia vava aila po le asau viwa ngai mea le misio ia kāro sia. Se tātou tuluturi matai la po feta oto iai. Po le ala ko me whai ai. Wa tātou sirisila la iai. Ia, awa o mei e avatu nei. Ele ngaka o lo ia ie avakua whaila fo inga, le whaila inga kunga le meo le waste of time mo cases. Ia, au prosecutor fo ia leo isi le kerenga o kengia e whamsik. Ia. Ia, o le tūlanga nā lea e tātou te vaa vai atuai. Peila a whaile nei wha masinonga sa mua ma whaka alonga i vai. Ia. Le tau. Kelo ke se fai anga le le so se ke le ma fai la ko se minga ma fai la ko whakasinga inga ia pui e kula fonga. Mo so sangi le fai fam singo. Ke salo le almele ngepi fi me ulo so le. Ole dasile ola foi le te talo le fainga malo. Mai sila le atua. Dasile fa manu yanga i ta oto i fa to fala inga la fionga le dipan mia. Le sunga e lau del mari toa. O lona to e nau e fa fo i mamalu. E fa fo i mamalu. O fa aululunga nei. Mai tali tonu mai Samoa. Soon. Just give them time. Tato trust. Avele tato fa tuanga. Avele kaimi. Ona o tau sila lea. O le ato e whaafo i o mai le fionga i le pāle mia fōu. Sunga lauli le mali toa. Ma malu e peo na ta oto mai ai. O whamasingonga yaso ia. E le so nga ka alo i aingi misi. E le so nga ka pepe. E le so nga ula i aingi lo i almele wa iai. Tulau. E o ele lo ia ri whako ta te le whai atu walanga i mo ia le kukusa umo fo i lo ia. E le wha peo le lo ia le ai. Ai o aso ia. E pikefu e ka penga le lei. E le so na tu se vai, e le so na tango se lima. I ka penga ngalo ia il whaingo cases. O kama fo ila lai sa fo whai mai o whamasingo. Pi o li yonga fi ai. Petu ele ala nei ona pu. E o tau si da sila la o tau e le lei. E mata ngā pe a whai mai ngi whamasingo. You know, stop wasting the
a court's time. A fai mai fa pe nga se kala ma se fa ko fala inga se fa masingo. So le e fe siringia lo e ma ko le au le loia. Po a sa o pe pa ngai fe wa i mo ko ngai ko ke fia loia. Va. Ora si mere ki ora si loia ki nga va ko le fe kaui. Kwa over le fe kaui. Ai fa ya. Ki nga va ko le fe kaui ai fa ya. Tupi. Kul sa ole la tu lo wa su e kupi. Langa fo fia a o pili la. Ala o langi pili. La ua faia malo la tolo. Oisi foi lo ia. E fia ke le walanga wo kaskaki lai foi si lo ia ngai. Oisi lo ia ngai. E fia ke le e fai pili kangaka. Ai o e fai me o paken pli paken foi. Fai ko. E fai ko. Ioi. E o whakanga wai e mawhaianga o kusa o low future. o le mufo ha i eira wari i e kua. E mo whai whamsingo mai koe karangonga kerfo. Ioi. Awa a wha ka inga ngai o le ke suru whanga ko a whape o le inga ngawha mai ia o ke o le amalea. Alola ia video. Vai. O le o keila o client e whape ngā whainga. O le o keila o client e mawhainga kongi whafore si mea ngare kongi whafore si mea lele ai. Fa sao mai ngot kama mea le a le la fi ngau fa masingo fa more ko singa vango va o le mu fo ai lo wola ko fa mo ka le fa ko kinga va ko se mele fa ko ia fa ila le ia fa nga lo ia ngo a le recount le nga la kadianga le modi mele la ai ko ai le ka fi ko ia ngu mela fa pengi ai fa ila e o foi lai lo ia le nupi fa mo ila vai le sila come se la vai asa kaunga ise se fasili ele oia mangai ele ngai pela e se na nai se leo pela se leo foi ele lo ngisi se leo ku fakusi ia langa ole leo ko ilo or kasi ngai leo well known ola ise la fia umai ka ko samo o le bodyguard po le leo e va ia sa ngale mu o le sa ave mpal mi ka wa ko mga kumu ele a fainga ngoro ave fa ku kwanga le msio a ku fo si ku ka ngora ko ngale o ya ngai e fe si le fo la penga ko kong fo la ko ngime a foi le de va tu le ya dawa o la vare te leo le tu pe lua se lau todos fu li mafi ko fo ka ko si nga wala vale te leo le na tu pe e matua tongi umai ai tu tonu le whainga o nei awala inga i e sau kua se lengi rea. Owe ka ko whapenga. O tātou tau te whapena e ki kango e kiwi lea malea. E le whawhita ia tia. Ai ia se mea ta te tau mo whai e tū lei walanga a whapea e moni ma whamaoni sa ilinga o lea mio tonu. O lau whaukuanga i lau fionga ngai kulo. Awa lava nge i e koe kuwa i le melea. Ya, fa o king. Yes. Ya, alanga oronga fa ngalo ngale o kier mele. Ya na. Fai ole le yo sanga menga mo mai re kupi. Ya, o ki a ko ia. Ai alu o ia la ka se ia nga walang o ia le current toil mele. Ya. Awa alu le finga ngalo tu lo kami wa a fai o le na tau sila tu sa mo. A fai nga ola pa se e fai ko nga fiki le o vise sio. Ulo. E whawhewhea la ngā o kako kari konguinga e ngā ke whaamaongi le konguinga o lolo. Wa a whapea o leanga e whai ai au wala pio pio. Wa lava le nā e tau atuai. E le whaamaongi e sola fo i le konguinga. Ai au eres ka mai kupi. Ia ka ilo a kongo pe o umar whamsingo pe le ai a sa ka whengu whesiri whamsingo e baku se whaamaongi ngā meu whaare kupi. O lo ua tari tonunga. A fai o le ale tualanga o le mate tala noa e fuafua nga i reporti e forasia mai ma umai mai Samoa. Ai aru tauru ma angal foi ngale aru ia tauru manga o mata upure nei. Ai fa maonia matulanga o e fa sori tu la fono ia kia waia ele ka un sauli mesi o media. Ele ka. Ele sao. Ke le la me se o fai. Mai te tau lo foi i. Ona whaasanga mai le Law Society. Ia le tamaitai Pristine le ua iai. O ia kaunga se ia i loa marka o fio langa
o longa lai senge fa loia e se mali o le ataua mali ia e le upole tu no so la le mi o le nga e tu li loa au ala fatu le la wata tu vai tu kakarango ia le misio tu lo o le matala noanga ai ma se fo so vai nga le anga wa tele mea na fire tangata lea tasi le tangata na fa nga e tu le epa e tau ma fai e kolosi pisi solo ai le fai nga palo ka nga kuanga ya wa foi anga le anga fa maongi e peila ai sila foi le ese nga ma tu ya felolo tu lo wa mafu ala tatu ka ngo fie compare ya komisinga ya sila ya tu ya felolo taimi uma before and after and during the election e front merka marole media transparent e fo ele aya se me fa pe lafi activate mai le me lafi activate mai le me o me manino o me mama e o a fo i isi sui nga le na fa pe na tau a fe atu o ile tulang mangingo yo fa ko fala ingari e o fo i cases ma me uma lava ele ai ma se me a me o atangia mai ai le tau ma fai o tu ia felolo e ka au fi ai fa ko konga tu mai le ula le o ka ngia o ka kale le fa fa ka ai me o ki o mai ke lo ta sile tangata na matua tu vai lua ile kaumo ile momuso le HRPP o ese o ka kale o le misio le la o te faiatu la ku foi la ia le o langa kamangu ku le anga le nga le fu ko ama kamaka mai me ko inga le la ku foi kama ka ile kenge le o Peking ai Samoa o langa ro ia foi le e lifo ala ia ve nana ru ese mai i mai official o fainga palo te sa lo ia o le la o te faiatu o leva na tu ia le tu ai sila oi ele fa pe ma fa ya tu a me o fa le ruling o mama o kingo se ruling o le mele ai fa mata o le o tato va ai tato tu langa o tu tele le tu e winga nga le o fa ya tu e sola le a mi o le anga ai ku lo o mama fo ya nga me anga ai sa ku o kuskusinga ye observe e vo sa fa me vare me ku observe foi le na foi le sa le mori mawina ta sile tanga tale fo ia wala nga o sionga ko lua o le fingi o sango marifa saonga e se vai lo no winga o ia umale ia i vaenga ye wa sau wai le ku skala fa au nga mai le HRPP ta wai le maula le ya pe ano te faia tu tala fo ia le faia ku so o matala mali so se sifia o se aka e a makaror ki fanga vai pa ele mea mu ele mea karadia ele mea ai a oloina manatu le producer le o kipiu director le fa le sky io pa mai lo ia fa o ki ka ko ka mu le fa o ki mai oi si ka ko kamala ga si ka ko sifi ka ko sifi fa o ki oi o kele lo me vale so se ka ki fanga ka mai fai episode foi ngani e fiul kan maka ika ai mantuala ora ko ia ko ikele lo winga markala ai ko ikele o maka se o kia se o sesi foi se mo kwale anga ngi kamore ka wo fetau ia ai punga ka mano sami fiu ka fanga wangi mo ko ya nga nga fainga vai di morga soli ore sign le ya kiri lo pole ha pues ya taliva pole ala alwinga vai sign ka mano bla vai por lo ka sa ka roila ka ya ficar ko inga ka sa ngaren kengi ai man ai ale mari la utala wan warga ka ki fanga ai fa mai no male ole ale ka ngorga ka le ole director po le le faya me o movie mo ki fanga director o director po le
Director. Fa mai lo man director. Ia malia ia. Ole a fa muka o e episode longa fa. E producer voi. Ara vai, o ka come vai, ko lua ka come nga o kilo la ile, ala fa vai se ka kere fioki. Ze beia se step tora ia o si fionga ia sa veanga ngofo marka. Ngusa le ole la fa ko o so re fa ko wa uma wa expire whatever fa ko director vai. Se wa ka nga o kile episode ko. Wa ka nga o kile episode ko langa e lima episode. Awa ka fa o ki o langa ye e ka ka nga fa apia uma e lo ai ai ma de si finga de fa ko fa nga wa. Ko le fa ko fa kamaro. Si marido no ko fa popo ko a. Ole avu. Ole fa popo nga le la. Ale la ora ko se uno mo producer la sa mai. Mela le ngo fa ko ya o fa o ki o le episode ko. La nga le la o mai episode 5. E muni e o ki ale la ke ke isi. Ole la muri e o ki. Ale la mo e ku na i me o fa msingonga. Fa fiena ngamia. Pa pero ka po feo. E le ka ka o so mai I Akulepa. Lea. O fa ro ko inga I lo eso ka lo fa ko fa facili ia ka uso ya si so edi. O I facili Akulepa pa so nga la so finga ngalo ai Akule. Ku mo ka ko ala le o ko rupe o le langa la ngo o le maro fakas. Aba pela kala ko inga fo. Ia o le merga. Pe ia ki kira ele o fai ka o se mea. Alanga I ma singinga e fai ka o la nga. Ia fa pelo ka kala dai le o fai ka o ala. Kam fai ko inga kaval ma nga yo la nga. Afunge ko wa ko le filili wa ingole o le o la. Ele kam fai ka van kam faleanga la nga si. Fa mai ka nga wa ko fa pela ala fai ka. Wa vai mo ka ka la nga thank you kilo audience. I say ai la nga bele nga fai karunga alu ko le pa ile I fonge. E fai ka wala nga ko le pa. Te va vai ka la kala ko le pa. Le se sengo me. Me la le ta fai tau. Me la nga ka o fai ka. Me la ka o fai ka. Wa ko si sila. O le fai tau. E maka kan kai lo urusinga. Mo lo mo aulu. Fatuai pe fa pesinga. Ele lo aku maka. Ele lo atu mata. Kusala mo ingi la ki la. Ma mena ta o fai tau al mele ka o le o le tutong tara noa mai wa la wa mangwang ka penga ala o maule le le ki o fa mai kala kuspa ia. Io to tusi nei mea I papa ano o to loto. Saole. E o le tangata la ua levanga ka penga. O levanga sa ni e ka foi ka wala ka. E vai le tu mel te malo malo na se ai esere au le lei kasire ngai mingi ska au le lei. Ko yo pare mia foi you know. E le tau mate. Ku mai. E le tau mate. Ia le soifua fa fo leva. Io e. O ko sila le fa maluina o le tu lai. E le fionga I le sui pale mia. Ministao ngā ruenga. Toe lupe pou muri nuku o ne semo. Ai le kalango ar kamalo. E asinga leo kamanga misa si ka ku fa no singa leo kamanga si ka ku. Masa yenga singa lua minguki. Updated plan developed through inclusive consultation captures both the realities and the aspirations of all Samoans. But we cannot do it alone. Excellencies, now is the time for the world to witness firsthand of the consequences of climate change in our region. You can only truly appreciate our challenge if you visit us. There is no better place to discuss climate ambitions and solutions than in the Pacific, where climate change impact is a lived reality. This is why Samoa supports Australia's bid to host COP31 on behalf of the Blue Pacific continent. We also strongly endorse the recent AOSIS declaration
on the special circumstances of SIDS. Ole melenga kalmo mai kule epa. Sa kule pa i lau mafapenga. Ai ke longo fira ka fapenga e ki kilo sa o mai lu mai le ka fili o yelo. Yes. Langa kaunki kaunga read le mele lungo screen fo le finkanga lo ko sis. A ka ki kilo launga a ko le fionga a ko. E kilo le kule ki kilo le kule. Ele ye se kai mi o ki kilo sa o mai. Malango screen le ka lo kule epa ku sa o yelo. Ai on mena le ka o fai ka wang wa ko pe ula fo pe ula la ngo fo fa pe fai ka la ngo ya ta fio lai oi mo ko fai ni programa mera o ka mo si o ya la se me a fai un pong al me mo singa nga o le ko ro lo ko ko back o ka ma ya mo back la fai la fa le ku ka fa to so sko inga ka fa to sko ya me fa ko ele mari o no singa le aso lu en kengi ya pe wo kau mellow down le ko inga. La ba ile minga vo le ka fa le anga. Pa mo le ko kusa maso ia. Pe wo poko ko inga. Wo le la va si to ina. Wo le la va wa ka me ba anga le. O le wa fa ilo mai tu le epa o la na to pa inga. Ya. O mo fa ilo me ku le. La wo ye fa manino mai o la na to la si nei o le fisiri ta to te tali tonu iai. E sa ko ba yo. O ka a wese le ai o manu malo le e te no la utala ele ya mas tala to te tonu ye sto ina no o le tu o te le to te tonu ina stala se van now tupu kaya ola that's exactly ola ulanga that's how I know this man o te le to te tonu ina se tala no elo se tu leanga ai sila nei wa umano fa longo atoa i sianga anguso kulo ulang sa nganga le na fai mai sfuru male dua pa inga sfuru male dua election ngo foi fa I think tau sanga o avea ma wa sfuru male dua ia general election fa inga fa palota tele la tulu o manu malo mai fa sumar fata usanga I think fa lua male lua se fulu male lua tausanga talu ona avea mapale mia o le tangata lona lua lea mai le lalolangi o taitai umi talu lana nofoa inga fa al taitai e lau alunga isi tasi o taitai mai Asia ia aelona lua ilo tuila epasa ilele manile ngoi so ole political career le tamalo so afa pela ole ufa o valu se fulu tasi tausanga lona soifua ke le aku ka usanga lona soifua le tautua le malo na ilo tausanga na ia tulanga foi le lona soifua e mona tupua ma tulanga ifafo mai le malo so ya jaulaya Oka se sauro o le sunga tu le epa. I le tūlanga tau porokiki, ma le tūlanga tau i le tamau ainga, ma le tūlanga tau tautua malo te tonu o Samoa. Fa se fulu mauna tupu. Tau sanga. O le iwa valu le sa pale mai e vea pale mia. Ina ua tuar malo le fonga to filau e tia sang ia ma fa sawa yala ia le o le winga la le no fa yatu i lana saunoanga na ia saunoa ai wala ngo lelo lo mar fa nga filfilinga le HPP i tulanga o la tu finga o le foi la sa fisilingia o langa karia le sa karia i fo i last year o le tari fo i le sa tali i fo i taia before o le kari fo i le sa karia i le kaiminga umai ina o malolo mai le vaenga mua ya ke man ko fora ke mi ile ingsia inga se ko al paki war ke mi le ingsia ko ba malisi me la upa la ru me la ka kai e fonga e fonga nge fa mo ai le winga la na le no fa yatu wa kai ngo va yatu ya lima fa ala ko inga midi io ma fai mai lima ka malo i lu mama ya manai tala fo ye langona tonu ai le tu vai tu ai o langona ia po ole ale ma e ole awali i tu lo po
po le ale mai o fai pule masui mamalu le HRPP ingia la ku kalkala ngoanga i kua fa pela ka ko woloa e vote out ko inga tau te sira fia Samoa e pepe u mai fa ko le aku lepa e vela na fai mai ia e le oni mea tau wa umalo wa inga vai ka fai so o upule bisa mo mo me fa ba ko inga ngai ka mo wo ro kai bulu e lo tai me muli le nei ma o mai ai finangalo o te fase o tua o fase ai o kai me fa ye feeling ai musu fase e ma kwa musu ia la musu ke o le se pa o pupu nga ye pa ba ro le winga la na le no o fa yatu o se kari kong winga o le ko inga sa ngwanga fa mangi o le o fa tua wi mo I don't believe him ele kai ya mai la wo fo ko inga ko kilo fa le ka upu ako la wo ngai lo ngai e se fenga ye le harmony agreement ele ka ele fa pe ka malo lo fa pule pu vai ngai e kusape ai mau ai le harmony agreement la ke lo nga ko le fo nga mikal ko inga ko ke le o parking ai le la wo se furfangi fai ngai petition ya fai ngai ma fa singo ngai umba ngai o pa ur ko ru ngo winga ko suka sila ko alu ese ko ba du ko fa felanga ko pule awalanga uma petitions ngai o te taritonu e yai ni se sui o HRPP e ka vale e yai e to e fo e fai nga palota to e tutu ma yai lo le fastinga o le la tau te va yatu wa sila fo e kula wa lo tu la pa wa ese wa pa u la va nga le sanga o le yo ya wa pa u e tasia fo ila o fa longo atu le taranoa mai le ala le pule wa malu fo ran kalmo wa malu no era wa malu mai le tulang wa finally wa ulu lona mafufa ka wa sweet kai ai ngalo fo ia o ia fo i malesi la e nge i manga la e vote se se alu kai e se le ai se e si dia tua se kusa a fa pe o ye ma fo e uma e ia le ala i le media te lo e sa si le anku pe ko inga kai me fa ko vai ma ko le lo me ko balu le ko bal fo le ele inga me nga fa ko balu le so ele ke fa ko balu le le langa pora ka kala ka ki ko lima le ngai po ang me akule e pa nga ave e po ang me o ya kule pa ang me ko punge kule pa wa makang vai le pawa vo ila le lango le lak fa ko ka ai fa fer kam fa miki a kam fa miki wa nga la wo manga kwa yo miki nga o ia fa ko ia fatu o fer me la tu e nei le o mia wala nga lenga mana tu ala e ko kuri nge kule e pa yanga upu na fa mai o le faalinga o tialo e ta uia tu le au ngalo ya o e fo disi nga miki lang fa nga po e di saula male e di mai e ora kala te fai miki de que ro anga a veces petition a maure le wo e a foi anga a veces o le miki fo la ko ka fa longo mo wa o le miki fo vo le o la wa ka ya kula pe se la miki mo ala miki sa o le sa mo ile la sa mo ia e la kala e so marca ko vai ku e ku e par fai miki ko ya du e kuri mar paki e ku pa pe ku le pa papo wa man ku me la nga o lomba le ngo pu ye o se le mali sa mo mali se ka ko langa o matu le so na o ne mo to ma fa e uma e fa nga pa ro kange e i matanga tawa mama e i makanga ka e uma ri so fuanga ngi wa ya me wa ma wa mo ra ko ngo fo e la fa ku ra kala le o fa fi au mo le de vet o fa fi au ri mong fa fi au le pistapo o so mai malanga fa ngalo ku na no vet o so mai fa sala fa malaya o fe ngi o fe nei la o ya ile na mea o le pu moni ana fa pe o so fa fi au le nga le o fa yaku anga le malanga ngo so fa fi au
ari anga so sa kuli e ngai go fa ya o ye nei la wa te musu kudi ya wa manga ye o ngai manga wala ngai e ma botu tupu mena aya gea nga wala vala nga kala le ole a usu e ilo o tangata moni ole tu langa o meka ka nga esa ngo yai e au fo ye finga nga lo le tu e le fa mainga o ele kua lenga e au lo nga ma mea wa esa ngo ai o nga ia o ele nga ngo le tu ai a uma e ngai le se mesa ke lo la ukala fa so fu io bo sei io la mela ka fiero ku o le ka ke lo ku antique riso o le ka ke lo ku ka ka o entamo o kuso le buka ilo o ile aila ele sia nga pa io ya oi. This is my own personal opinion. Le aila ele sia nga pa ia o sia ka ko amio le oso o e o ngai au e porkiki. Wa e oso foi o ngai porkiki wala nga le lo ku di mongi ya oi. Ma ai sa te tauno na manga fanga falele. O le kasio nga mamoi. Le o fe vesi solo ai le mea. Onga o le masalo mia le maliwo yor kama kiki ne vai ia jaula nofo pe tua matatalo ile tua e ava ku kongu se faalinga ia pesa o langa mamo le ku pore mele le la wa uma ngi de palo kale atlanga wa uto man tua nei ono tangata wa uma le palo ka ai mo la ko ngofo a o me ngi pala ma ai le pala kala ia wa fa munga ia ka ngel fai mi ia foi lana ia uma tu role o sina fai fe au tu lo uma tu na ia te le lopo pe to fia la unga mai a o isi a ko kari kongu nyanga kala fa tu wa a le o sauro ma resi le sauro ma fai mi na vai o matua isau watanga tale o pa mana o isau center of attention ko sala o la unga kilo tu sa walu tu wa fa sa fa ia ka malo pi ko lu mo le lau makua fa pe mai okay all eyes on me all the cameras okay watch me man ko vo la pi falling on mai fe lo pa po le ai longo kele se me ka finance na loi pa wal mele okay o pap o me yang lango kule pa lango me vale nga fa ilo wala kasi kaka mo kwa ka kongo yo kule ime o faringa ia e mulinga foi ya lo fai e mulinga foi fa le lang inga ko ingol me e te lola o lo no winga na matua i tali tonu le tu le paile i le miki i ke foi la mega ngari ko kule pa ilanga kwa ka kongo me na lomba de la mo surprise ele se perfeito mo ila lenga valo mele kasi la le kanga o le wa matua to e realize ko inga o ka songa ngau e wala nga fu fa ma fofo kwa ngau ko inga wa angor ko inga ko mo te lo no ma fofo fa pe ala le kupengo o ave i loma e le ka ngofi business class pe fa pe nga o nga ngofo bala nga mama or ke e mo mi ngofo le ya arwa tu I love accommodations me ai va to fo ka calcular forensic audit le me ba nga kasi le ba calcular forensic audit Lono winga o le taimi ana to e tiklea i lar ko inga o fomuinga langa miki lea mare faalinga e sau e kau ia kuile misa si koe kapenga e o lea makarangoa e koe kapenga e langa e lea le mai le upu winga o le kaimi anga koe oso mai e le melea ke rola o le ki ofefeke kuloua le ki ofa feu ko inga i le roadshow foi lele mare tu sa o iria tu shua e ki ovo tu shua ia ko nga mo ka ko foi limongi ko ruale mo ka ko ngoi en kwa abeli a wangalo la o ko inga kaminga ka ko ngai kaminga la o papor ko foi fea ya usa nge mara ngo famu nga ka fa ia o swafa me foi ka vun fa ke ia o ka aver swafa esa o pelo me fa ole por me ngano to ina
Hoko la ngalo la tau walu ai velo na lona itu fa fifi au. Ai ngalo ia o sua fasa o ai ngale la fatu ia. Le la to so fa tata nei fo ila mele. Ele winga la le na fatu la tatala. Longo winga le kai mi anga fa pe mai ai wala ngo upu ai to mua pe fa pe mua misa. O le fa linga. Fa mai ngo sa wa le ka u fa linga o le upu le fa linga ele se kama i. Kusa o le mea mai. Ele se tama i O so kanga langi male. Ele o se mana tua a ka uru o perfeka. O perfeka marka ka le kua fa nga upu. Esa walanga e ai fa aringa fo le pekingo kanga kala ia. Ale lopo se mea ka wia ara wa ave o. Ale nga sa fa me ka mo kusa o le fa perfeka le fa ngol mea. Le o ka o mai fo fola ku. O kula ima le chapipi o fa aringa benua. Ai mana tua foi e ai si fa aringa e au mai amo o e la vaia. Are wa mai ku moia. Are mo se oro via kuire. O mena ga e miki e fa makala ka o le winga. Ma ko le balu ma le lima ma. Se ka ko kasi, se ka ko se ko mai kasi fa mo misa. A le whaalinga len whaali o te alu e tau i atu lepa. Sa uni, e toi whiriwhiria i e leri. Wala umiti len whai, ua talia e tu mua mapule lo u leo le ana wha leo atu. Tu sa o leo wala ngona e tu mua mapule la u tu walalo. No va ai tu le fai numela i or palo e le di ngo e se fulu tolu fai numela lai i pule ona se va lai pui ele ngo le cha pipi e luas fulu tolu fai numela le i nei lai pui ele ngo le cha pipi o le sap e valu fai numela o le fast e liba fai numela ma le tutotas e lua fai numela. E mawhai ona se whai numela, pe mawhai ona sui. Ai le mawhai ona se, pe vaenga whau whaile o whai lo mai leri. O le vaenga whau whaile na. Tu e tā pena ina le while e mua sa mo. Manuia nea. Kua mi mika o ngai whai pore langa i kua mele. E kiro na oi. Le la wo, e la me mari, e la wo koe kiro koe. Matua a amua ya kamaro kaiori. Olengo koi vai vela bifo na le hata o te asi sila mai sa mo vai vela oi kua ese rengo fo maro fiti o já ma fo fiti va pe kupu meu o que vei ai sere e vai pico mai do marco ngai me ka ko ki kilo ka ke pa ko langa ka o yo mele o fai ko ingere langa le skalaula ku so le kwa le un kwa ka kon lo lo ngai lo ko fa linga le lo ba ku ya e ci si le foi la sa fa ile sa fa mai li atwa o i te si le yai o le tangata o le olona loto fo ile le la sa o ia ha piko i ruma. E si la foi la iai. Ele i fai pule mua e fou. A si la foi la i lo na ma fau. Ona o yo tu lo le feonga le tupfia. Ai o ai tu langa i le contacting o lo tangata malana ma me o lo ye fai ai de e fai lo mai ao yo si tangata matuktia. E se foi lango mo. Ai vela si la fale. Kuma o yor kai. Ia, le na e atangia mai o yo se tai. O yo se. Le la foi la le no lo ai ina u faila na sa no ngai lana miti. Ele se kama i mermera. Ia. E matua io e. Le nga ele tau mate ele tau ilu. Nga umalo i. Kau fe airo marisi kele au HRPP. Ia. Mongia. O le loto le na o le tu ai ngā whasise lea. Samoa, o le loloko lea. E le kaumaki, o le si ka ngaka HRPP supporters pei sa vai longa loko. Ma lua ngia. Ma wha loko lua. Nga umalo le whai wharinga lea mar whai miki lea. Saulo i whafo malea kingi ngā rafi ai. Ai sauroa ma kua tu siua.
Le ala ua uma fai e ia. Whawhitai i le atua o le sao mai. Ioi. Ia ka kere whawhikai fo i le atua walanga ka kere ropo angi mea nga whai. Ia whawhikai po o angi ko nga whiki po o le alawa. Whawhitai iai wa manu malo. Alu winga lau lau tala. Ua matua ta umamai na atoa i le tamari. Anga walanga nga whai mai. E ma whai nga whisu ia ingu mela. Ai le mawhai nga sui le paki e mangu malo le HRPP vai upu ia me la le maua ngai ko inga me la le kasi vela le ku e fei kai kan kai social media wa maua ya forever ole o a uma fo ingisi anga tu sa wa matua mama sangia uma amakanga ngai pa inga awa ngisi anga kala ko rifo ko fai mai pa wana men mafofoka ko fai miki ele fiaru la rosca ele fiaru fa munga la rosca ka inga skule ya tele ya ta tu la sufa nau ole atoanga ole luas furu tau sanga ole sunga ia elda papali ole vi inga fo ile tua o fai oile tali ona ole mai le nei so aso sa eso i fua mai ai wa toilo rusu tu sanga fa manu ele tua fo e tu sanga se tele mo o ele tali a e yai nga luenga ia le na tala fina ngalo le tua o le ale ia nga alofa anga mai lo ainga sini au se talia lo tama ia sunga muripola taupa u tonu papali ma le ainga mo oe elda papali love you son ya maruero wa soifu elda ya maruia fo i le fianga iai ma le tautua ina o le tua mono finangalo ya le tala inga maranga luenga pui pui fo ele tua ya malave ai oe i mea u malava e te savali ma e taase ai i le tala ina o lona finangalo ia o niso tatou faasisilanga masani faamole lava faasisilanga le mai tatou mafutanga i Hawaii ia faasisilanga masani lava fonotanga ainga o le fast ma tafale Hawaii a sofa o ke topa lona wingo le aso toʻana nei tao le lima le afiafi no foaga kanana fou e fakaasa ia iwa fā lua ono tasi Kunia Road Waipahu te whaafonga mai le tātou ainga fast i Hawaii. Ia o le avanoa le nei o tō whanotanga wha le masina e whaiso o lava o le alai whaia i le aso tōna i nei aso wha. O ki topa ai i le tāo lima le fiafi no whangana na utu nā tulunga kanana fau e whaka asa. Ia sainia e le sunga ia whata o ia o le teite whono. Ia e whapea fōi ia le te uoromar committee ia o le tau mata fale malosi i Hawaii. Ia, nisi fo tātou whaasisilanga ia ua masania i more nei fo i vaiaso, ia o le atu e fonga atu more asua tai au. Ia, nisi fo tātou ua whaasisilanga masani o tau si la fia, ia au tiro o tātonu nei tū lai fitu. Ia, le ataua. Ia, uka umaka aua, whika au. Ia. Ko fa mangongo e va ko dia visa ngwa fa ura e uma ka fera ya lena o mai an ma por kra mene ne via vi ta jo felo ila jo ta ya fa isa miki manga ya ka ko foi miki ala fa siri ile ya to ai ka ke fa ko fa o fa fenga i lo o sa miki o se fa alinga po se miki sao pe fenga i lo fa fenga e kango e vai kongu o le miki le ngo miki nga po o nga o dream yeah just a dream or it's a message e ma forma wa masangi mero pepelo kinga ga ngai de sauro miki ka oi a fainga masangi au pepelo pepelo menga o loma ko cha pepelo i esa foi ko pepelo ngi me si ko ka oi I'll see you tomorrow. I'm like, I am. I shall make it late. Fast and